Kia ora and talofa lava i le reivanga o lea fiafi. O lea songa fua. E da ua se fulu minute wa te aidei le i tū lai wha. Fifi o lai ali i le wawe ali o lea nura kaimi ali. So o no fono fuana nei ali i mai nui nula ufangu vai ali i mo ufa tali. O lea au te wha pele i taina le whaari are wo koe ke pakunga le ali i wake ar wha. Yeah, sorry for my wrong. A talofa mo folo vantu sa moa si o watu nu pele le loto ma le nganga. E le dei vaenga fo i o le afiafi i oe. E o lea so lo so mareiva. O i kofi o lai ka lo faya a pelila lanto uia. O le anta tau wha tau whafo ia a pelila o le dei fu i tau sanga. A so lua so mareiva le nei o le masina o a perila o le masina lo na wha. Lua afe, lua se fulu ma le wha. Lea ua tātou au lia ma fea e tau ala mai le alofa tau muli muli o lo tātou tapa au sili le langi. O ina ilu ilu ma talo talo. O le ama fai ona tātou tu vai le nei aso. Ia uae. O upo le tunu ue masania i le tai ona e si la fia ma o iloa. Ia po le a le tua o le si 5 minute po le si se kone lumanai. Ia sa tau mate fo i le ete. Ia pe sa tu fo i whakalilo e pe o le tala i le tapa au o le ala taua. Pe tātou te tu vai le nei aso. Awa o le tātou au sanga e le tu vai le fai au pe o le tala tu sani o le tama le fai au. Ai o le alofa o le atua. Ua mafua matangi ai. Ona tātou pe nei, ua mawhai ona e sila mai e tau wala mai nei au wala o whaasala launga. Wha nei ona po. Ia ua sila mai le mānei o le fe i la fiatu ma le fe pula fiatu o lau au te o la ula. Ioe. Ia ai su i fe filo i antu e le lau maso oi. Ia ma le lau karokalo. O fōlinga wa aia ia. O le alofa o le atua i le ola ma le soifua. E iei fo i la le tūlanga maualunga. O loo manuia. Ioe. Ta oto a tāta o tau le lei. E peio le tala. I le tama o sa mua na ngalo le sa. Mo o iei le teine o fiti maupolonga le alo fo i leo le tuitonga. Pa mai e. Ka fio lai a ka oko a ka aka o kama e kake. Fau kange i ai. Ia, fio lai ali i ma fau ngore fai purka la miringi kai. Alai fa pe nari. Ona e ma fau ma e to e tepa ma e tilo ma e fa pe ifo i lo loto ka fio lai le alofa o le tua. Ko iki a ua o whaale kongo nga po, ko iki a ua o ioi, fatia i le ala le fōlaunga, to iti a whaina i le, ioi, wala ngai whape, ngā le sa waringa, a whaio e mai mua mai, a whape to iti nga ise eskengi, po se whaale le whafosei, po se vaenga na to iti a sa tia i lau fōlaunga. Ai e koe kuma e kiro mai whape fuwe, ma eu le alo whau le atua. E ui ha o le ke le o kaimi e whainga kāanga o kalia lo waru le roku. E isi teimi fa pena o le seifuanga. E le teimi fo ile le koi kiki a fea kisi lau ka vale po lo sa i lungo le wala ma se lodi te le po se ta vale lau. Pe ta ufa Britania fo ile le nia miss. Koi kiki a ale wa ko ya fea ko fo ile le wa makua shake alo chicken. Ya wana ngangu ngarga wa shake alo chicken fo ile le ro moa wa ka vale ro moa ya fa palangi lau pull over le fa ku le what happened officer my chicken is shaking. Wa shake o le la wa e shake ngelo chicken ya ka fa wa kili ma e realizing fa pe we ka ima e ule alofa o le atua ia dea. E ui o taimi uma e whaali lo upoto, o e ui o taimi uma e whaali lo umalo o lo umalosi. Ai wa uma na tua ile au tua o le matu launga le asona nafi. E le o le malosi, e le o le fita, e le o umanatu, e le o wala. Ai whai mele perfecto isaia, o wala ma umanatu. E mama o lava ma le fina ngalo maala o le atua. Longo winga la afa pe o lenga kupuse me fa pe nga ma e te ia ilo ma fa pe fo e le ali e pangalo o lo famongi ya o kilo kai mi o kele ya ngo ko i lau fiu. Ya le turning point o so fu ngol tanga ta ma tu fo sa tala no el vanga le au fa talo fa to le vanga o le fiafi. E ya le turning point o so fu ngol tanga ta. E iai lesi ko ai ngaka ngaka, o langa turning point, o le fasi e lesi.
Iyo le yo ke o fa yangu am e fa bia mai so pe ka fia una vale e fai por kala mea ya fia una vale le ke fia mai ora ula alanga ye le turning point o le stanga ta ale fa sia fa mo ailes tu o ya nga singa ka ma yo lai o lai nga nga ko recover ai va ile salamo o aso uma ele ai ta mama le alo ai ese maka ko turning point po mai ngai to e feli wa ina ile soifua ma le ese uma e ile si sao me ka ole nia mis ka ko kikia ia wa ngofa maka ka fa ku ia fa ku maron ko lua ia le mela le no fa to ya o dia me ale ngo fa ko lo wa lo ke o mi sa iyo me ale te fa to ya te o te sauta te o le lotu a e aru peki au so fangua peki au ka ifau iyo tu unga foi nai vai te ringa fia se fai le sa le la te fa tu pe la va pe ya o ai le ma fai la ia ngale ale ko ikiki ya fio so fi mai pa or ka vale fo wi ngari ko ngor ka vale iyo ai foi la le sitanga da o swing o lo no langa o se la vea ma vea eskengi sa oa e ele me ka ole nia mis e ma me ka ole matua nia det io ya kala fa finge ia ngale wo patet e ko ikiki e ma me ta ole toititia ile eskengi nga e ke i foi la ia paka sole o inga le anga so fuanga fa penga a fa ye te fia fa mau ki ngola ukala kai ya le angeru saulo le awala ka maseko ka ele angeru inga fia fo ya soe pa ka waso po ele angeru ka waso ia paka ku ele fa benga ka ya ele angeru paka ku e lunga liwa le ai ele fa tau spa ia na pa pongi sarva ai nge fu a ko ale chano sa ia e fa benga la le wingo so fu nga le te so fu mo wala ai ai wo fa ko le ka ke fa ka to fa talo fa ai na no fa fetaya le nga a tele ni upuka ko ke sula ile nga le yo le tu sala ile kele awa e yai tanga ta mo la tu ai nga lo fa va ma fa no no ile te mile nei ona ole vala a le tu po le malanga fo ale maliu male ot wai le o maliu uma o se vala a le ku e isi maliu ole pule arkanga kairo se pule le ku ye e isi maliu mai si oti ole malo vale lava tu lo manisi o tūlanga fa pena ai a faila tele upu manu le nei aso sala inga kele upu manu ai titi upu mala o furi fo le va o mala furi alo le va o manu a wa o le o sau fia le fainga malanga lo tato o tunu e pe le tale le manu no mo fsia ona ole hanga le o le tua ona mafu anga langa a faingia o ye fakalofa o te fia e sula le alofa mo o whawhetaya e le tua la ngor kala le kawika whaifo i lo loto lo wanga ngae whaamanua tuia i a Iova o mea o mafo i o tutonu i a te au whaamanua i longa swafa paia ai se ae lenga whaamanua fo iskanga kaire a mai skaka se ola iau e mea ringa kere fua kako whaavivi i fua kanga kai e a mai se ola ke ola i tulo na o le atua e ka kauhonga kako vi ia i mea uma o resi foi fai ngor soifuanga nei male olanga e tele ai na tatou vi ile tua pe a fai ua tele me le ua maua makele me maua lima ava ile alu e praise the Lord e me vi ia ale ali fa feka e pe folinga tatou te vi ile ali ma fa vi ia pe a fai ua maua ngi manguia a vesilila ai fa fefea la pe a ui popuanga a fa sa vali ngai la ka ko ele tua alau Langor kalanga kusi e whaakanga fa sa variga ko ui popuanga. Langor kalanga ka vika. E ui lava ina o sa vali le vanu o le ata o le oti. Kero wala ngonga haro uroko fia whaasoa e fionga le tuaringi fia pokala. Mai e ui lava ina o sa vali i le vanu o le ata o le oti. E le fa mai masikala ka vika. E ui lava ina o eva i le lau fau malu o te tūlo o vai tamatau le parataiso. Ai tūlo o vai anga vale i a rio maulu. O te lefe fe lava se mea leanga e le se me fapenga. E ui lava ina o sa vali i le vanu o le ata o le oti. Si la fia le lei e ka vika. E ngā o le vangua o le au kui pākua, e ngā o le vangu o le au kauwhaaleanga, e ngā o le vangu o le au loto vale, e ngā o le vangu o le au whiika. Le esa vali ma mioa i aso uma.
vanu o le ata o le oti leanga o le si kaimi ke le oki whaakingu a ua levonga e oki whaaleanga ngai mawhauwhongo lesi ia e kuainga e oti whaaletino a ua e oki whaafia i upu matala la ngaya la ingo fia lo ulo toi au te whaawetai le atua a whaalu se vaenga ke leo ngi porkalame leanga ilo utari tonunga o le atua nga ke e ilo nga a au fo ilingi au o nganga iyo ele fainga tala ia te au ele faingo fie le anga le leifo i o le atua malona a au la vea i fo i le tau mawhainga ame se fo i o yoe o le tautua le Blue TV ma le whaasoa ame se fo i o le sheina le to tele o i la tau fie le nei tautua a yengi mea ka ko ki whaafi le lofa o le atua wa mawhaiona e sila mai ia le fo o mawhaiona o tala no atu ai mo o tole to te fisili mai e te maua le ula lea ia ile o nanga se tasi o ta au ngali o ta mali i fo ia a wailonga fo la to tua nei New Zealand ioi au se mato o se ngali o se mato e kalesia elder Saki and elder Grace ioi malela au nanga le fa ngoina o le Precious Lina Handmade Blessings o le ngofo le nai te mawailunga o le Facebook after yatu afai e mawhaiona e tango e ad le Facebook le ngole na Precious Lina Handmade Blessings private message e to tele ni si Australia ma America mawhaiona e PM yai pe private message ona e tala noa lea mawhai fo i ona watu after tele le tou anga le lei ia me se fo i o le kau mawhai wha au le lei nge yurupo ia ilungo le tātou por kalame ile nei vanga o le afiafi whatalo fai fio i o le tala le lei ma loa fua i la ua maua whaafitai ia ile te talo ai meise fo i o le anapongi ia meise fo i o tūlanga uma mato wheloa i mali tele o nisi o whaafea ngainga meise e whaafea ngainga o le whakasa ia e sunga ya fotu onu pule mele whalitua papakura ia ngata fo ilea talia sorry male falitua ia male kalesia ia o sunga ia mafala lima male falitua nai siotara ia male tele o kalesia o tatu kalesia fo i mas fo ile roi Hamilton iyo i si sunga fa ngai fo ile to ina iyo ali tu mal falitua ia ina Hamilton ia mas fo i fatalo fa to fo i ia i si tina matua ia tu ngaita fa mosili to fo ali le mafuta mai na Hamilton le leva ga fo le fiafi molia tu olo faanga ia i te oli tina matua mas fo ia ole ainga mar to tele ngata i leo le fionga ia le sa ia po ole vitalinga ia apulu mar falitua meta Tyrell ia masola to fo ainga ia me se fo le alliance recruitment le ngata Hamilton le ofisa utu ia o le tato o nanga fo i marukau fa afta ia tu malo la vale unsa ile devanga o le fiafi le to tele la vo ma pa anga mai ale tato proclame a fa solo na inicio vainga ona taritalia le tato au fai reporti ngata fo ile sunga ia mau hunt ia se tato talia po le ase update mai se tato tu usamo e tu sai ole mana tu fo o le bail hearing fo le sa to to po mai o nei la le fa tu tai le bail hearing le o le sunga ya Samuel ma se o to lua ya si vai ai ta to tele yo tu la ya se vai ngai mo mai se au ile linga mai samo ya au to te po le to mau ya ta lo le fa ya ma to ni ta le lima ma to ni sila ya o le address o le on over to the Facebook page sorry I don't have the address Grace and Sati for me but you can also find them ile la flea market e maua ile night market a papatoi ina ilalo le plaza but please message them le Facebook langa de kefsiri mai tia o tele ma wale address o si vainga ia ai faila vala market fo ile le flea market le ngata o po aso for ile na ilalo le papatoi plaza e te maua fo ina ia mese fo peia male otara yes to night but it'll be best for you to inquire tawa I na ile lanto messenger fa mole lava
la tau te whaia ia me ula mo, organisation te tele. Whaauunga, o aonga, a whapefu o whaafonga mai o tau e fia whai me o graduations, ia o celebrations whatsoever. Look at this. So se ula lava me whaona whai. E tau te sila toi fo inisio tātou watailunga. Ai, o lea so to ana inei. E fia mo mole atu lava lau whaaftai tele, sa au awai atuai. Sa au awai atuai i le launchinga o le tuisa maula unanga stasio tamali. Le fionga ya Samoa makiteo. Ia, masiona faletua ya listeo. Ma le launchinga o le la au unanga o le wala mawaina le fale fo ilea e fata unu way functions le sa fale fa ngoi no le Manhattan i Naima Roscoe. Sa tatalaina la ile aso to na ile na te nei. Ile tau le fa sa fa ia se sauninga e tatala lo ia. Ia lo la mawaina po wa vea ila ua ma pulisidi o lea fata wina ila ua lea no fuanga ia ma operator. E fala utele ai le la pisinisi ma le tautua. O le fionga e Samoa makiteo. E leto e tau whailoaina tūlanga tau whai pisinisi mai lava i Samoa ma siona whalitua. Ia, tūlanga o musika, le Max Music, te iloa sila fia le toa telo ila tau sa fia o lo fia lava i musika, tele i pisinisi o whale o loa mai Samoa, le wo o mai lava i New Zealand o whaawau lava le la tau mawhainga ma le whalitua, tūlanga o nei la whale ainga sa tau mawhai ia whaupopo lava. Le ua i u lava ina whaamanuia le atua. Ua matua whaatele le la au onanga. Sa ua waila mo whalava noa e o te avea i ma MC po e wha ioi. Tau taia le pōle ai lea fiafi. Ia, tau te sila mai ai nei nisi na o ata. Mata ngō fio mea ai e sele manga ngai o ngai mea ai le size 2. Ele size 2 o size 4 mea ringa makoi. O catering tūlanga kau catering, whaafiso tai le tuisa mau Manhattan, ia i nai Mount Roscoe. I lato check them on their Facebook page. O nisi nao vainga i lea fiafi, mo moli e lau whaaftai ma lau whaamalo, ia i le sunga, po le fionga ia Samoa, le fionga le oloa. Tu lau fo ia, le fio fo el fale fio li, e mesi ora mapu, ia, tu lau na to o sa le polu ma le tuisa mau. Ia, me se fo io le fionga le fale tua, le fionga le fale nauti. Ia, me se fo le no fualo ma le au fai ngā ruenga lau fonga fia i lea fiafi. Te leo le space, te loa nai tau te sila fia, mo o tau fo o tau sa ilia i tūlanga. I functions te tele, 300 to 400 people. Ia, oka se pa uo le to inga venue. E saua i fo ima le whaili, e ele la tau whaili, le tuisa mau band, e ele la tau catering. Ia, tūlanga umafoi. It's all in one. Check that out Samoa. Maua fo ia fa pe fo i sa e veli e ma ta wina na e maua fa ala wi lo le nei aso i lungo le Blue TV. Ta wi ai wo fa to i ma asiata. Ole atele fo se so ninga. E ia la to special ta maftanga buffet for Mother's Day coming up. So ole am failo fo yo na fa ala utele to initial time as we go along. Ia fa tele lo sunga le Bishop Makiteo. Ia lo fo tau sanga o ve nei ma e piko poi nai na vu na fu tau sanga o te lo tau sanga ia fa aftai tele foi ai mai se ole sa ili malo ia fa aftai foi le faletua ia lisi wa ke ronga i mea uma anga le farkua ia ke le ronga ile ko sa o vai o si o so kulo ia makiteo ia me se foi yo pa ia wa tu sa mauma i tuala vai atu le tau singa o le na tu tama le fior sa fa pito Monalo, tua ia teliulu. Ia, e me se fo i sau whainga pa ia sa le valasi ma upu ia tui sa ma umai tuala. Mo le tuelo whaanga tele o le porukalami. E me se la leo whainga ruenga. Lau whonga fia e se la ule leir ngi o whainga ruenga. Ioi. Ia, si tamaita ia tune, e me se fo i o mona. Ia, ma si to ina matua le nai te maua i tu. I tu e ke la kwa ewe sidi e fai. E ko inga lau fonga fia nga e tu e li tatou kitchen. Na e vaila ia e te sir ole lau matata ata ia fu o si tama matua whainga ruenga i tu ana. Ia, mo le toro whaanga o le tauta ia e mo le au whainga ruenga. O risi vaenga tatou wa fea mo ila tau umalava. A fai kon karate. Mantua le sa mantala noa mle fionga minister o ngā ruenga le aso le te nei. O le aso
lulu nei le asolo na tolu. O le masina le nei o me, kulo ulanga le kau ke rua iwa. O me le mata le so, o le so mua, sorry, not the third, le so mua me, which is o le so lulu. Fatau nuu ina ai le fono tanga lea, le na vatu le fasi silanga le po ai fia tau wofo, peti tau wofo fo le la tu te mawaina le fatau nuu ina le awala lea. Is that a West Coast Road? O le ane sa le na tau sila mai ai. O le lai fatau nuu ina i le aso lulu nei, le fono tanga lea. A whapeo whafonga mai Australia, America, New Zealand, tatou we overseas. East Coast Road, is that the right one? Yeah, le na. A whapea e te whafonga mai, ai e iailo nau ta inga, o e whai pisingisi. E te fia le tatou meeting lea, e whaanga ai mo le tau wafonga, o so le meeting lea. E whailoa ai umai ka ngaka i e ka wofo, le saungi e ka wofo aku, la tau te fia fausia le awala lea. A whapela o ele te whafonga mai Amerika, Australia, New Zealand, po so se siakungu e siakunga ilo Samoa. E yeri ka ko Zoom link le atu ilu mai le link le na. O le fo e watu ilu ngore tātou prukalame. So all you need to do, ka ngoe copy and paste le link le ya te oe, pe send le link le na ya oe, le oe lunga le tātou. Ia ona e join le ya i le taimi le na, o le tolu taimi Samoa. E mawhai ai le ona e Zoom matuai. Ia, mawhai ingi au fisili matulanga whapena o le ifuafua malanga i Samoa. E tau le fuala i Samoa mo kai mile wanga o just a meeting e whaatala noa ai tūlanga o i la tō lo fia tau wofo. Mo le ngā ruenga. Whafso tai ia sunga e tuale Junior Ioane. Ia, ai me se foi o Tiumalu Malcolm e Sarah. Ia la tō no mera ma email of so ta inga ua ta ua ilunga. O le isia tātou whasisilanga fo'i o le toi whaamana tuatu i sa ilinga se le nile po le tau la le tūlanga o le social o le siva a le Marist Otaku organizations. Le utu nā tuilunga ia po o le vaenga fo'i lea le asosia malisi la lo i Otaku, South Island. Ia o le awhaia le la tau whaafiafianga i le aso toru se fulu ma le tasi o me rono winga o le aso muri lava o le masina fou ia e whai ai i le South Dunedin Town Hall i le ono i le fiafitio late tolu se fulu tā la special performance by Aumanga Dance ia ma le Aumanga Dance Group o le Boe Diare Mania o Taco Dancers i oe i kako remix e i foi au whaafiafia mai atu motu o le Pasifika. Ia all the informations o le na wailunga o le tātou screen feso tai fo inisi o no mera o lo iai ia mo i lātou umalava i South Island. O le isi vaenga o tātou aso soifua maso whanau. Whamurianga o aso soifua maso whanau whantau no mai. A tonga lua tau sanga o le tamaitai i Jali matangi le lei tala o le alofa game den. Maere ngoa li o si afafine lea. Thank you, Lord, for the countless joy our Jali has brought to our lives. Love always a mum and dad. Mum Longo, is that right? And dad Nash. And grandma and grandpa Tala and Siosi Tatiti. Ioi. Alofa tua i fo ilau fionga Tatiti. Pai masio fretua ia o si la granddaughter lea i nai Amerika ia momoli atu lo faanga mai a siata mal program o tau ia ele ni vanga o le afiafi le se tata wa soifu le nei ia o le atonga suval tu sanga o le tamaita ia Siena Abing ia manuia le atonga lo suval tu sanga ile so alofa le tua fa popo pea leo la malo simo o ele afafine to anga ile lotu maola tawivi ile aonga alofa anga mayo matua uma ngat yo matua ngat foile ouso malo tuangane Siena Abing happy birthday maya asiata mal proclaim le tau ngatele o ainga mo matua ia wa failo ilungo le tatu proclaim ia malisi aso soifua le nei tau runga tuai atoanga o le valu suma lua tau sanga
O le fionga ia Faraimo. Felpele. Ilunga o le tātou porukalame. O lo whaanga ia na mai ia isia upa anga mamai o le tātou porukalame. Ia le fautele Big Mama. Ia mosio na tuangane a tuanga o le valsu ma le lua tūsanga. Ia i Samoa mai le fioanga o no fuali. Ia alo fangia e pea le tua le soifua. Ia au ria tua inisi tūsanga stele alo whaanga e avatu. Ia ilo watali sunga le whawhianga inga ia Reverend Simalu Faraimo ma le whalitua. Ia me se fo yo le whanau whapea au si au tua whiwhine la ititi. Oh, ka le whiara ikiki. O le whautele Big Mama. Ia and vai toi whanga ia ma le whanau I au ki lani nei. Ia manuia le atuanga o le valsu ma le lua tūsanga. Ia ile tama ia Faraimo I le tau mailongo le tātou tau te iai. Ia orisi o shout out le au te fia whamalo atu le tama matua ia futialo ato nio sanganga. Ia sa whai lau tala le to ina. Na fio mai whatau papakiu. Sia mātou whamoe moe ale mātou o Kirikiti Strong Tower. Ale Victory Power Ministry. Sia mātou e kalisia. Ai mawhira ele ma le tama matua. Ua varusu malu fo tau sanga le fio ngai le sao ia futialo ato nio sanganga. Ia alo whaanga mai show alo ia Joanne. Ia ame se fo ia o le to tele o nisi o fans o le proklame. Ia me se wa unei. Ia mo lau fionga fo I whaaftai tele. E ui ana o matua le to ina na la kuiki kia uma sa pang fa ka ur koing. Ya ile vanga fo o le fiafi. Mai tatou tele ia tu le malolonga. Tatou fo imela ia le tatou fa so. Ma fa tali ia tatou kama fai news ia po le me oi kai kia fa oi I mulingu upo po fe se fare ainga o kau sami ngike. E fia fa leo atu le anga fa aftai le la vai bo ma pa anga mai le tauta ia e mai so le Blue TV. Ia, on behalf of Siamato Faife au le sunga le whawhianga inga Pastor Fata Waita Fata ma le whalitua Melody. Ia ma Siamato o Kirikiti le Strong Tower o le olo malosi. Whata penanga fo ia ma Siamato fundraising le aso tona ina te nei. Whafteite le lava ia I latou uma po fea lava na e maua mai ai ia le whaasala launga tūlanga le papakiu. Ia, whaftai ua matua sau soli le toa tele. Ia, ki ngā fo le fia kele o ipunga iai, ele I lava fo. Ono le toa tele o I latou na tau mawhai tau pea watu, e tau o latu ia o nisi fo. Mai auskalia whaftai tele lava I le uso ia kama o FBI. So le koe kiki ari umana makupapaki, whakau me le FBI. Ia, mo ia lau tala. Whaatau le sunga ia taula papa, Victor. Ia sen mer ka malo e me o ka ke e ku nga FBI nge o ilango lo so le FBI sa ala si o so yo ke e ku ku ka ma FBI fa pe o ni si vo ye o tu fa pe o su e nga wa u ai wa su e au ele au HPP le sa nge ya tu fa mai sol o le mo ke mai fa ko mai ma ko le FBI e ko kia ko rus fu sa pa nga ko kongi me Oscar ka maro ye o mai pe ya la fo ile fio nga futia lo le si va nga le na anga le fo si ona nephew ya o le pe si ona tali ya polta ba ele tu a sunga Victor po si ona io to le ma wole ya matulanga fa pena fa taila ni si o to me se fo America ila to sa ya myself island sa ye fo ile si sa sunga spiliano esa sen mai foi ia tulanga ia wana yo la tu ainga polier fa malo ma fa te tele mal ta ele ole loto le nganga foi ole fionga sunga fa fianga fa tai loto wanga le ia manisi la va wo ma pa anga mai ia ale tatou por kalame ole tau ia e toe fa mana tuatu fa sisilanga fa ule tatou me ilo le malolonga ka ko foi mai loa ia tatou walu foi la ia me kupu io e me se foi ia ngai kalanga ila ko fa ile malanga le ngasa ungi dia ma to nei sila ai ole fasisilanga le to e fia vatu ole tulanga ile felo inga le so for ile nei e mo mia lava mai ta u le vainga le felo inga ma le fionga le faipule ia tu yono mo le pili o le citizeni Samoa I New Zealand mo Samoa u malava o lo o e papa au au kila de nei a o ila tau fina ngalo e faalia so fina ngalo masau a fisosoani o le alava le tūlanga fo ile lo so fina ngalo manatu. I le felo inga leo le afa ia o le aso for rail nei aso tolu o me.
ngi se la ka ua le so ngi ka ua le so ko lu me ia le ole afa tau no ina ile feilo inga le nei mo le taimi mua tatou le community Samoa mo le fionga le faipule e ana ia le pili lea ua toe la langa i te tonu le whaofino le tatou sitiseni fui lea ia lea na tatou manu malo mai i tau ala mai le finau ia le fionga le tina ia fo mai le sa ia i Peletania i le unga fo ile le Privy Council a whapea e te lata mai au kilani o le tā o le lua i le awa udi ia pe panga ia fo i karo kasi pe a wharakasi wa levana ia i nei te ua tumu le maua mese o el tamama le tina matua tātou fo le whanau malolosi ma le au taravou a whai o e maua le nei whasi silanga a o ia o eni mātua mātutua e fia whaalini o lātou whina ngalo matulanga uma whapena wha mole longo puia li ina i o tau mātua e tā ua fo i maela koe momoli aku tina matama whaali so na whina ngalo e tā ua tele le vaenga lea ile Maota Samoa. O le nofuanga i whaiai nai tau tisira mai, Maota Samoa aso wharaile nei ile tā o le lua. Ai peo no au fautu atu, a fia vavi moso ngofuanga le leito tonu, ia a fio atu, ia e por se morkasi por aforkasi. Tātou whiro i umalava iai ile aso ua atu whaina. Tātou malolonga a whai mai. Whaikako ovi. Io i malanga lea i nei a mātou. Ia, ma nisi fo o meo lo te tupu. Ia ma tātou wha solo tua i loi Samoa. Ia isi update mai o le tātou case. Lea sa wha ngā solo i lea solo nei. Tātou marolonga. Mo le wha ngā hina o le talo fa voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia wha ngā hina. E pei o whataunga, prepaid, bili o vai, bili o moli. E mwhaiwhana utuai le ta avale ngā ta whailea. Tūlanga tau i tau mafa. Ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau. E mwhaifoi o na okai. Tau ur fausi no fale moto malawa i Samoa. A mai ona filifili le onanga te mana ona o omile. Ona filifili le o le fale oloa ma le nu olo i aile nei fale oloa. Mauti noa ua sa o le leile fale oloa ma le nu. Filifili le o fai o le talo fa vauta e te fia fata wina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futa la. Ona filifili le o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, whaatu mo wha mo ngai peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai so le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi nai lau whaatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le temi la vai mai ai lau whaatau, o le a fiti se wha ai lo ainga i Samoa, e alai se fe autostusia i le telefoni po le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaruenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i ona mato whaatinoina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatinoina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa.
ta'i la mato ofisa i New Zealand le afionga ia Leslie Wolf i le numera o lua tasi valurua o 5 o lua tasi valurua o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Digicel. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimere watile ua toe se fulu minute o na tale o le tula elima ile tau taimia mantou di usere dei tale lima mawar so tainga ia mana ia tatou wa fai news fai update ayo ia mai Australia ia le tofatu vasa aka Elvis Molly po Mr Molly ia ai se foi la o le tatou rupo o mtau tia Samoa ai longa lava o le fali ile ni vanga o le fiafi ai se fa tu la utala le malia ia fa ko kala le o molo na fa ti atu le si tama ifa la wiloa le ia o le tu sala online ale afio ango si ufanga ifa le la tai ia ia tawra mai fu i se sa ilinga se le ni mo si ala tu fa le onga o vai tu ngari mo se me ka ngakali fa pe mai ni si fo ile le ia se tasi fo yo fa sala la fa pe mai la kala o le ala su le aingo si fa gura o kala ni fa mai o le asu o fa pe wa o kango mali fa sala la o ko mali ia io mata o tu la lengo e se fa la le le o ma mana io ranga ro ko pese su e mai fa kasia ma o le un popo e tu sai la le ta o fo se fa se tasi mana tu ai la por kala version te nei la ya rupo kala me emeli me se tanga te ya ma fa pe mai ia pe se fa mo ni ngol tala le ai ma ko me fo ila e fa to ila tala le dei wala nga ta to wo i me manino o le mafu anga o le fieta o ile swafa o le o le fo i tamari i fa sala la ele ka wiki fiu su e ngola bo kala me nga ke i fa longo ya uta o se ngoa ona ai na paula utala no fa yatu se ivanga na wo mo wa ia se fa makalanga pe fa maungia ia nga fa ko o fa yakurola ia maka wo kure ngoa a le tele ai ia rio le meli mai ba fa pe o ai ai e sa u le ta u atu le na vai le nga o wele man tu for ta to ya ele so nga pa mo so
se i vanga ngā wa iei ni tātou wha mau ngā lelei mani tātou ai a wha pe o se tangata lai na te tau whai o mai se tala ia ma to be continue e pau fo ilanga vaenga ka kangola e salangi aku a ulan me mari lu te atai angu sale ngai nganga o le su o ti o pe nganga e pe ta sile nganga o fia i tele le au loto vale le upule o le su a ole mana ia i ole no foanga le makamaka inge ia mako o kilangi ole no foanga le i le Western Spring e ta o le su iyo ole manga ia i le makamaka e te va ia e sa o ilisi ka maroa sa mai sa mo nganga sa wa avelo nga ai nga avele su ala tu sa mo fa matala le fongo makai fa mai o ka se le mako wo nga la wa ave o la fa nga u le me nga ka o le su ia fa ku ro makai o ngu e le fa mai se a kau malua mai la se su la se su wale kau malua mai se le fange se kau malua mai la se su a o le sila nga su nga le wa umi ko se wa ka u mar ko inga ngai mang ke kele o vai o su wa vai pa wale upuna ta o se ana fana ta to se ave o me ta o su io ia la ku ro kilo le ile giraffe ile le umi le kai o kilang fa mai fa makalanga ko inga fongo ai la masunga langiwa mai ka o kangiwa su ke vai ke ku e ke vai ole su e kuku mai la le ele so le a ole o su e o vai runga ma ole la ei ole tasila nei ngana ole lua fe lua fa o te lo fa pa wina ile tanga tai lo to vale ole upule ole su ai se ko fa foi mai la utala le ai ko fa foi ku ko su ele fa sala la wa ku foi ngai ngangi ino ele to be honest ele se news foi nga me runga pe mo ipele mo ele se news foi worth breaking i runga la por kala ia morsi la fiel to tele pa wala me ia no tau te oroka ke ina ua tau fai mai ata fo ia tala fo ia fa mai iwe wa umale soifu o sea fa sala lau o la yo kau ke i fo ileli ai fa sidi mai pe e sea no tau te ia mo tau mo fai su el fa maungianga ia o te alo fa u le tangata e alu fa pe fa ka inga pe fa ye mo o te tau alo fa sesi o le soifu anga le nei e te alu a o lo ye se me o ti nga i lo loto pa ula nga va nga fo ileli ka ke e mo ile loto wala ngai pe fo yo ele ma fai o te nau lava po le halaki nga me fai me kanga ta te nau ya wona e se me ti ngai fo lo talo to ses matura nga fa pena ai a fa pela ko ke fie fa maungia ma mo se kala sa o nga me matura nga fa pena o fe sili la fai di poki sa mo fe sili la nga o langi yo fe sili ala Fesili la iyo ila vaenga nai sa mo ya lilo mai va maina fesili tu ya langi keresoma ya la vaenga o mana fesili ya si vaenga nga pe ingi fa mau ngianga o tu langa ile na news ma a lunga yo te ya ile i ko fa fo ya ko le ko pasu fa mo le ile i fa ya lunga tatu por kalame pa wale su le ne ai o tatu tala no highlight mata upule ai si fa tu la tala le atonu e fai atu la utala nei o te leilo pe te o fia ini si pe le fia ini si fia po kalame ala fai atu langa ua mana ia fo ila la ua ia tu le meli stanga tale ua fa au sofia imo mana tu ai lo le vaenga le au le au fa so atu ai matatu tana no tu e fa tali ia uma lo lungo po kalame ina ua malanga mai le au le te lopo fa au pela vai au kila ni nei po New Zealand nei le au malanga mai le HRPP sa ele o to na male la ina e ye se un ngali i fa sala lau ma se tasio o rupo o le i saua o le kele yo la ku kala le anga nga fai mai kia ai me se fosia ma to o nanga le Blue TV e pe no fatu au fatu le tala ni atono te ua le fia ingi si e support le nei proclame ono la to no ta ima la to lo fa fo ia te o mal proclame ale Blue TV e tau te ia nga ia ma fa fo ilele nga ia ma fa fo ilele o le loto pape okay
E ia yar kai mi langor kalal kuspa ia yar kai mi ko amai ele io fili io vai. E oi. Kai mi ko amai ele tua ele io fili io vai or kalanga kuspa ia. Nga ia ilale manga ku voi leli. Okay. E peia ole avangoa la ngai. Ka kia ia e tatia tulo. O te le pole ma o te fatu pela pia. O awele ai ma se nau ta inga pe pole e ni me fa pe tau ta fi fuale le fai pule ia di mongi. Ya lava ku sala kala le ia. Mar fa to fala inga foi le company. Leanga o le ma to te tala no ma to wia I issue fa media. A kalangoa mai fo ia di mongi e longa side fa fai pule. E kalangoa mai anga ia o anga o a me so nga kala fo ai matulanga fa pena. O la fo I fa so te talia tula va u issue ma me ala tutupu. Pe ki ngā ai, pe le ki ngā ai, o le ala vai le. Ai ata alolo I le tino tangata. Ma le sauru kau wha anga ia awhia I au ka mali anga. La lau mai ngei mea, wo ka alo kingo, you know, neto tira whiara wingo la utala. E le ka alo mai ngi isu. A wo mai, su e mai pe ngā, ia ke au. Pe uke kei. Pe ngā ungofo ma, fa mai o a lea, ai lau mei, o ngi mea umatu. Those are personal things. E nala no wha iatu la utala lea. Leanga sa ia ile manatu fo ile amatanga. O le kaimi au ke va ai ile ungali ile ngengi usila. Le ko kisi sila mai. Ko kikilo ia loa maka ngaka u ke so kanga ngengi usila. And I say this publicly. So sa uma faula. O whaingo fie I anga vainga o I. Ku e lo mar kusikao fi foi le se e kafe ke sau ke kula I se I kari au mea langa le wai o mai ngai le jurisdictions le amatou. I New Zealand. Ei oi. Whaingo fie ia or fautuanga foi nana mai e nisi wa ulo ia. Ke le kau ka ua kuala ko suafa. Ar fautuanga le nasa au mai e tea. Asiata e te malie loa me se vola Blue TV. E ma whaiona matou whaila na whaila e tau fie le customer le mwhainto e foi. E le whapea more o langa a koa e si kau ngofo mai se kau sau e tūla I ma mai wha maungianga o kala I e whaale lea. Peikai. O la utala lea no whai na ia uo lo ia mana ia utau ainga lo ia ia ngengi usila. O le whainga kā ia kia. Leanga e ola I lo uloto le upua o inga ia ue le ngaka o la ufai whi au. A o umakua. A kou sila fo ia saka ikasi. O la unga luenga I tono le fale o le atua. O au ke whai kauingar kuspa ia. Eoi. O au te whai tauina le tuspa ia le matou. Ai me se fo i o le launga ingo le upu. Whainga kā ia nga e whai kaua le upu le atua. Ai whainga kā ai ke le ulai. Eoi. O ingo uloa ki ngoi mo ua o ingai le upu lea. A po mai le siku. Le liwa I le siku. So le e ser whainga kā le o langari king. Ai e ser whainga kā fo ia tea. O lo usau e whaasoa I se poru kalamea e le mawhai o nau. Walanga e kasi ngā o ngā kupua o lea mea. Leo karangoa mo whaasoa manino. E mo o kouia kou kiwhie whai mea ia. Ioi. O le mafu anga la la. Wo mapa anga mamai al tauta iai. O le mafu anga kongu warenga. E le eise mea e. Ioi. Ka iro ingisio I la tau sa whaki ngā ingi ka ngaka. But o aula vaia mal poru kalamea ngi. Le ai. E ke lo e wo uloa mo ukari kongu e saule a kua ilong kain. E kali mai. Ia. O la ula na whaaso atu. Ngā o whai e loa inga ia ulo ia ma leo lo ia le tatou Blue TV. Ma leo kou whingalu. E o ke le manga o I se tūlanga e sātia I fua la ua o nganga I le atua e tawara mai. E le whaatua tuanga o iai. Eoi. O ke le manga o fo o ke sau. O ke whaafōringa aku se whaasoa whaaleanga ngā ma mea uma. Ai o ke re o lai mo le sa vali ai. E rei fo I se se a koa koa. Kei fo I o le la o le ingoa la ua por kalami. O le mautau le atua o me mautau Samoa vi inga o le atua o whatsoever. A kongu fo I lai o e au ngāri ngi le songa. Eioi. Maybe e sa o e la ukala le kufaiak. Anga sa ole la unga si amato fi au la sa. Maybe o lesi kaimi all they need is love. Eoi. Ele lo po lesi mafu anga nga ai longa o ko ya lo faingis.
ua whaaua ia la le mindset lea. O ka ua ia ku la fo inga. O ta ua ia waitangia. Maybe all they need is love. O le aloro whai ai. Iyo. O ke wa aia kua i live i le sau whai lenga sau whai ai ia si kamaro wha lau le sau mai. You can see it from a distance. O ka le sau roko. Fifi. Yes. Oka o kai ngofo file mu. Pu e mai e langa. To telefo i e fia il pokalame ngai piano fat. E ira we HRPP e fia il pokalame ngai. E li fia kau fa leanga ai fia i fact. E la ko ke fia issues. Kaka foi langa ka ngofi mai ngai kama video mai kiripinga. Ai sao fa i pi fa no ai pe ele o enjoy pe i se me ala fa tu ulu ma fa. Iyo. Alo winga la ia wo fa tu ile ni vanga ola fia. Wo fo ima pa anga pe on fa tu lo tolea. Fa ya le tu langa ia fa sala e kalima le ko. E kalima ya. Pa wala mea e pe or kala si o ka mai fa iso. Pa wala mea te o pa ia se mata. Pa wala mea pa ia se maka mkulang fa benga. O soi fuanga fo lengi. E fa kau va ar ka kanga ke fa anga ko winga. Ia. E fa tau va a matulang o soi fuanga a tatu. Ya ole ngala na pe no fa yatu. Wa ma fu ainga le ai se ve si vale fu ya u ia mea. Iyo. Ta tia pe ole ale me yang. Pe averunga avelalo fa mai o ka ika ya fa kai foi. Na yo tau songa mai Australia na vili mai ma tala no mai ma. Ya nga wo kalangwa. Vili mai le si o songa. Ya ka kire ko fa ko mai mere pongi. Ko isau le fia la ko o ar kulanga fu ya ni si o tulang fa pena. Na no fa aulolo ma awa mo fa yetu. A ko va ai mai ala ki akaku. A ko va ai mai ala ki fia. Se o le mesi linga makau. Ngala ko vai ale o ke malusi. Iyo, a o ungai fai mai kala. E uia sa kia ko i markamani angor tatu ainga. E le o a le langi e le o pungi kia fo ile langi. Iyo. Ya, fa pena. O fo nei ngalo le fai mo walua o ko kuri mo kangi le ku. Le nga a vai or kala ku spa ia. A fai nga o fa fonga yo vale o yo isala elu. E fa penga fo eli la kangi ni. E o fo kai me ko kuri e ka wile ku. Iyo. Aro ko kuria mata wile tua. Iyo. Fa mangalo fu ila tu ro fa yo o mo la tu fili matula nga fa pena. Fa mangwia ye. Ai ka ko sanga ai ka ko ruma. Ta tu matanga. Ngi ke wo uma enga. Wa ngo kele ai le la wa mang. Ai le ma wa ai ia le unga tonu au te mal tu langa o mele mal fa moi. Ya o le tu langa na ile si vaenga si wa fia. Ya ele leise manatu ma ai afa pela ke wa kupungi tulanga fa pena ma po la ia ngi sia ese mai ka ika ngi so kan kala hele fia ia matu ia vanga na it's out of my control and out of my hands. Ya ele tulanga lea io ai ono ole wa va ya tu pe ale tau wa mo tatu so ta inga male al fa inga malanga le na a fa malanga mai nei ya se foi o tai ele dina le sa fa tonu ina ele city ya ele fa beta te fa ya tu nei te u fa ya tu sa te tala fo ile le ona ave se ele to tele ai le nta tu va ya tu la va ya ta matu la ngol fa moi sa mo ya e ta tu la va ila fa to fa la inga ya tu la nga fo iole fa malanga mai ale tu ngai ya me se fo iole ava no sa mo wa ile la tu so ta inga mare mamalo le tu ya ile malayola ya tu la nga fo ole aso to na ai kako akule ile malolonga a fo i mai lo ya ona tatou fa felo ai role le tatou au fa asala lau ia po tatou tama faili poti mtautia ya ole sunga ia Elvis Moli ia me se vol tofa ia tuivasa ia monisho tatou talo toto pe mai tatou fa salon fa business. Ai o te rea saina ta pua whanua o te pua sao Samoa.
O le ata oto ia le lafia lalo o pa ia o Samoa o le atunu tofi. A wai le aise tufunga whaafia lima mai ea. Na te toi ato fuli ina wha le atoa o mamalu. Vai vanu ma le tifatoa. A wā o Samoa o le atunu tofi e le taliola pe talatau pe o tonga. O le fale foi ua so o taiao lona atuao mai o tulutulu I tao. Tulou. Ta o to ia wha maene le tairo loto I to o le motu saa. Tama mtua, tei nane le usonga atu mua mapule. Pa ia mai le one le uftia I le tai sama. Au whanae lupe le la, se ia pa ia le one sina o na whanua. E lona tai ula, e na ua ifo, le taula umea, a o ala le mafua ali I lau whasausaunga Samoa. Tulou na lava. Ai ua lilifa nei pau o le fale tautu o manaia. Au te whai tete, ma lie ai, ma o seu, ma lupe o le foanga. Ma o whatu lou I le fio o lau fionga I le au mamalu o le malo. Tuto tasi o Samoa lau fionga I le tuia ana, tui ma le lifano, va le toa swa lau vi le lua, ma lau masiofo. Tu lau fo I le fio o le sui o le fono o sui tofia, ma lau fa le tua. Lau fionga le ma mero pati, tu lau le fio o lau fionga le tamaitai pa le mia, ma lau ka peneta. Fa pe fo I le fio o lau fionga le fonga fitalai, ma le pale mene o Samoa. Tu lau na foi le tafatolu fa taua ngai o le whainga malo. Tu lau le su o lau sunga I le taitai fono e ka le sia ke risiano so fatasi I Samoa. Ai le whangaloina foi le paia I le ainga sa le vi so se fata foi taulanga o lo whanono manu matatalo ina ia sa mai manuia mo Samoa. O paia na o ainga matama o tama foi ma ainga le usonga I atu mua mapule I tu au mala taua a inga I le taima le vaa o foneti. Ai tai nane fo I pa ia whata o le motu I sae. Wale a fio sua ma le vai whanua. Fo mai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sae lua. Ai tai nane fo I pa ia o le motu sa wale a fio whale tui ma to o le whale ula. Ai tai nane la au na motasi ma upu le manua tele. Ai ave ia le nei a vanoa mātou te wha sirisila e tuai le ava ma le wha alo tele te tauai. Le wha moe o le nei nuu o si ufanga I whale la tai e ala I lana sa ili ngā tupe I le mātou tau sala online. Mo le fia wha mai a ina o la mātou whale a o ngā fau o lo fau si eina nei. Ai le ngata I lea o le fia wha toto ngā ina wā se ano whale mo alo ma whanau o le nei nuu. Ua le toe saunga le mū le fale a onga tuai ma le nofoanga o loo iai. Ona o swinga ma ele ale o le tau. Wa whaina ngofia I le sami mamala wha le natura. O le nei wha moe o le a wha taunuina I le aso whareile, lua se fulu wha o me, lua afe lua wha, I le itulai se fulu ma le lua I le aoli, I le valu I le po. O le tangi a le pu mate, I le fia maua se fisosoani. Ua le maa fo I le mativa, Ua mātou talo sanga ina ai sa o tauwe so soani e ala I lau foai, ma lau ao ma fola I tupu matamali, tama whanau uma le a fio anga o si ufanga fale la tai, le paia lava leo le tolu ma le la au na fausia, o le paia lava leo I le ainga taua ana ma le la tūtama whapea le mamalu I a fale la tai, I so se tafo le lalolangi, o loo e maua mai ai le nei whaase la launga, ma tou wala au atu foi ma le whaalo alo I wo mae ma sani ma paanga le nei nuu a whiwhio mai ma tala mai a ao tātou patipatia le wha moe o le nei nuu o upu lava e whai so se Israelu o whea lava e au mawai e susu e lava le wha malama mai e sila mai I lo nuu a o la le tusi e sili le manuia o le na te foai I lo le na te talia manuia tele lo tau walo whaiva I o tau wala uina o whenga iai, wha manuia le atua I la o tau foai, sa inia e le tolu ma le lau na fausia, le perestene ma le komiti o whengai ma le ngai luenga, wha afitai.
Taimelo wati le ua se furu biru tau te le tu la e lima au te lole ua mawala au so ta inga ia male tātou sui so upu mai mele pone I au se tā lia. E le nei vaenga o le afiafi ia I le whasonga wau male atu folasa o vai atu fo I le ula male whasolo a le tō whātu I vasa po le sunga atu I sa mau e matautia I oe. Ta ilo fo I la ula pe tutusa male whasolo o kamaloa. Ia tai mua maia ma whaatalofa. Malo le sopo malo fo I lo wa whaasavili le nei vanga o le afiafi le peau manganunganu le ea. Ia lau fionga I le sao whapiko pe a whaalupe ma malu taue I oe. Nanga oe o le tui sa mau e te tausi pui pui a wale niu malo. Ia fio fo ia lo le sao. Ia e meise fo I o le matua ia te li ulu. A inga pa ia o sa le valasi. Tausi pui pui le lau ngā tui sa mau. Ia Elvis Moli whaatalo whātu ua mata lupe lau whaasolo le nei vanga o le fiafi o amai. Sai fo manguia siata. I lau tō whaare wā malai. Ia e ngata fo I lea ia tato au whaingorenga umai o kilangi. Mā role sai fo manguia, mā role kau a ka I ngei vanga rea so I lau sungare. Whatonu ar kako. Por kalambe ia pola o fionga fo ia kai fongu. Ia por kai lau malanga. Ia mā role sai fo manguia. Whakaro wako fo ia o ngā lea tua. Lo whapenga o ngā whakaro koma. Hakunga pauria so se mea. O ngei ia kungu o ngar kampwhainga lava. O le upu forfola le atua ia wā o ko fingalo mo ka kuroto. Ia, whakaro foi pai ama le maru sa mo mwhainga mo mai. Le kako por kalame ngei aso. Lo ko sai mo lo ko kurkuloa mo ngei por kalame. Ia whakaro whaku le pai ama le maru so tato tunu. Malo le soifua, good morning, good afternoon, good evening and good everybody. Lord se ko manguia siat. Ia mea malo whaapitai io. A o tāli ai le tau po o mai Samoa po fese mea o lau alo le leia nea ia o le walu le tātou whasoa e lea whaina lea. Mana ia lau ula o leo ke wawaiak. Ioe, I sausisira mai foi ia I fungala au foi matala I matopitu. A leo ke kau mo foi make aku po a ia laula au mafunga o la au ia so ia lau fasolo. Mfona e tau tala mai lau fasolo. O le ula le ngei ngā maua mai fo ia sia mako wa. Mafkanga fo I whaari lilo. Mafkanga whaari lilo. Ele se mafkanga fo I le public note of privacy meeting. Ia wo keira le whaula I lawa o e le fingira lo konga. Oi. E whai mai voi ngā la koe wha mai mga au fo I e whalau I lo aku le la ko fo ia me kaulima le whainga ula me whapenga. Ia mo pa whekai ari e si ngei tamaitai le anga le lei ma le alofa mai fo I tea. I le ngei ula wa ia fo inga hoi. Ia wa sao e lau ko whaasiat. Wa manga ia leu. O a taimi e tere na whai e irua whono whaarilo lilo ma le larukonga lea. Po se mea le ongo la fiafi. Kai mea whapenga voi mo mea kau community a Pacific Quality. Ia ngar ko wala ma ko ia e de wapera whai ko wadidi. Ia o ngai whakau voi pokalame kai kasi mo I mai kako community. Ia peon mea nga ia o ke e le wako. O la ko ula la kau whai hoa voi le la ko po ia. Lei o leu te tau tuntuli atua le ingoa o le tau fono o le whalilo lilo lono wingai e le vai e ni mata e le ilo e le to tele o le alana ua mafuano ofisi le taimi a o fea fo ino fuanga te ua e musu e tau langa e whalilo lilo ai io e pe a fia sau no ia ole mako maftanga lea e kanga lava le awai so se kasi a sar me kau camera ma live e makoi whasai ngā lava, ioe. Ia o mako mangaku kulanga foi o le whai whaari lilo mako po kalame. Ia e ke iarka ko Pasifika foi le aluako se awa lau papa mkau kia. Ia e laku ngā le aka e whakua whai kausa pipa. E awa lau papa kako kausa le longa. Ia e whai a ingei mako ia pikongu. E sila fia elo, fatu e sila fia elo, e sila fia siau tau sia au fono whali lilo ia ma nai tina la tonga pe le. Ioe. Ia wā foi e ka penga o marmai puki, hoi le whai mai puki e
E ave ia o ngā kua eri o yo mai puki ma masanguis. Ia ko foi menga ia fare langa e Ele kakaunga. mangu wea lele mako port awangi i liki kua mako mea peo ko mea. E poi lele awangi i liki kuangi mea poi lele e arua mako whawhainga mo meo kofsio hoi an mako e karisia. E o wakai ko kasi. Ia, nga whapenga lea nga whai. Ia, a foi la ele si pe a maresi masinga fo ko fai e sui foi la le mako meeting kanga ya foi la ko i fiki ya wa foi la alo ke ma va fo si te pola se ka ko me foi le handmade foi sa mo ave foi sia so e ave se fa la wilo ai ya e ka ko ngu ya papel pola se me manga ya le ai papel le ai na ole a kalalo of kingo mo of forma ka a puela kala pe ave ya alela wa e sau kongu wa Mr. Morley le vaenga no tau fesiri to o lava mala e fai meeting o mana tua pe o ka ko sa moa ya aro alela pe foringa mai tau e tere na tau waru fa sau le meeting ale se asia ka se ro kala ko kami e ave se ka ko place ka ko me foi le a ka un se me sina sambo e como fa ai lo a kwai oi yes kusala ele ai e pu ai maria se ta ele kala i on me fa ma meeting e pu ai de fa le wa ka ngole ma mongo ke mi foi de le wa o ama ka ma meeting ia nga mongo le ka mo e pu un bala ka fo ku ka ko e pu un ma me nga la ngome tong fa i lo ko ka ko yang ma fai lo ko ka ku ka lau ngai ka kau ia po le ko lo o fai ngai o su ama ia wa ia le fenga i la ko fo i man ngai anga no fi ka la e samo inga la fa pe pula la va se me mang ia ave in makum fa pe lo le aina la walu la pu ela pu anga lunga ele pu ela lu ia e pe o teleo ai pe o telo mamanu o la e sa mo i wala ngole foi o ke o fu au ile la e le tunu e pe o ke le o mamangu e fia i lo e tanga ta o le pi palasi la lo ya nai pe tau de ave wanga aso ngai dunga mali ia o ke mangu wo ia lang e manga ia lang le e lang e la makamaka voi de pe o fe ko kanga la makamaka ya sangi live ia ele mafai ala foi ele fa dia la lo yo vai ma me fui masangi ka ko ia se ilonga la ko soma pupungi lang e fa ka e mau ke mangu hoi kulanga fa penga ngi ke wa fa nga foi ia u ele va malo ka lang ko so pupungi ia o nga fa mario la lo vai me yo ka ko kapulu ma ioi me fa penga ia ka dia kule ani ka fa ka lo fangi ari ale wa sian me ro ka au te fai anto e maka uki ari ia ufongo ia tau ai te ua whaiga tā ulango ke pisi a e leo no mawaisi ava no mau e leo ngo mawaisi na ava no mau a whape foi e mawaisi ava no le tā uso mai sa moa o le a sana mata whai o i le leo no whai le meeting lea e mawala bunga ioi mawala bunga le kau sa iringa ka foi e momoria kai kasi mako fongo i yo la ko ai ngai mo kamala foi momoria ya fa pera ke mala sa mau ya mo sa mo i le la ke ro mako ro te mi momoria ngai kinga ia ele fengar ko kasi ngar kau so le ngai o ke popole foi au ele va foi le van malo e pui nga me fa penga ia ai e per kala nga ia ai ola kala le fifa ya ko le fer kapu kan ia sa no mai ola nga ko nge ya e sa nga fa pe ola nga wenga le wo ma ko karisia ole tolo la winga le fiong pa ia le tua ia sa le ma kwa manga ya ke le ke si la fia o asola a ka ulo se si ma ko fe ka o kuspair ke me la nga pakeri usala ka o ko nga so monio yesu ai fica ko la o yo venga luenga le fa ma ko kalesia o si la fia voya ma ko kalesia ele se fa luenga fa ngo fia sia ia e fai foi ko i kupa il ko piccola ya la wa foi ya pico usala o nga luenga le ke nga fa ma ko kalesia ya sa uma o le skula ki e fai ka keri ia
o ngā wakele me kukupu me ngek ngu o kukanga kaleanga ka wha uma o lo soifu ka kalai whaia lako kapua inga. Ngā whakura wea sia mako whai whea we maria lau sunga. Ngā le la unga o kia loa koe kong parang longa le siwa ngā kua ku ia uangi ia whakier ka koe karisia. Nga kia o mainga kaleanga i whangi me i a ka kou o leu ka o mainga i meua wa kami ka mea ka lau le popoi la warkiri. Kia ui mai se ma se mea ka vidi voideri ka olo mai ka kou. Ia la lau maa ia la se o ngaluenga. Kusala kia la penga le se furu mingu ke konga whatsa a le iwa se furu mingu ke o fafo. Ele fai ngō fie a siata. O ia la so ia de peku. Ele fai ngō fie. Eo ka kō ngai ka kawai. Mo ia aru le kawai ia ka kawai. Ia ka mawere. Ia ka mawere la lafi solo mai kuala au. O le ele o mawhai ana, e ui ana o atu atu nui whafo aire o mawhai anga ve se ere o langa musu le aru kongore parisa. Leo ngalanga foi de ko ngai le menga kupu me kaleski. Le vai tani foi nga si la fia marka ku. O kama ka foi fai nga le ka le nga aru. Ka olo manga ka ngaka foi la fai la ku kapua ingal musalim. O pero au ia fakura wi ma ko ai nga ikero e kong. Le ulo ngela chop la fai la ku ai sa. O ma vai a ko le o mai la o mai o ngi me fale ko wala ku la ki. O so mai lo o ia mo bali mo ka ma ki ka kubu. Ai o la utala la le o la ofisili o to e mau pelo malo si ato to e fa tino e nga ruenga le ai me sure ma fau ma sila wala ngol va ai pi ka nga pe o va ai le ai kor va ai skula ki ma mau ina ia tai fidi ia sa le asia ta o ia ma fau le le ia o le me ka quotation ai e ma fau le ai e ma ia lo usol me nga ai le fai ngo se ku nga ingo nga me o me fa penga ai olo malo si o mo ma fai la kala ngai o kaseni vai fai ko ke pa mai ku aku polo se me ia fa mo le langa mai o ko wa ku polo se me ilo langa mai o ko ia ele nga fakia ya o fanka vidi lai ke le fia va veo ki foi a wi o le kai bengo se fu nga mringi o la ia malo fa fetai o le ala ke mau o ruha unga ruenga se matua e kalesia e mana ia walanga o le tate fa so e mau le ata ai mau mar fa mangaku malo tasina unga ruenga se matu fo i kalesia o le vai o security o le puipunga le anga e moni fa maoni e ile taimi e te fa le ano i se mea e ile kaimi e ma sangi lau vai o mea e tutupu ya so faiso ai o sao mai ai ngar fidi peila al fata inga os fai fe aunga ya o ko singi si fe foi le ya o aso fai so o anga message o tulanga fa pena mai lilo yo no manatu ya o lo fe ya le sai ko marki kangia ya ai o so aturatu ai nga os fa inga fa pena a o lai lava ta pena le ya le tulanga le security ya ma vaenga fa pena ya ai malo la fo i ya ti o i lau tofa tu vasa tu sai fo i mali tau mafai ona inisio vaenga sa mau ya matou te lo te sila fia le sa o waile ai ta tele o tu na inisio vaenga mo me lo tatu mo tunu mata tali eta sunga ya ma ki o fo ngi fa masingonga pa pe o ngi la vai fa yele i mo ngi unga ya ai o le sa o ya ile tala ina o le fale ainga ma le fale e fatau nu ua i function te tele. Ia matou, o le ua ale tamali ia jele tau whailoanga le uso tu lofo i le sunga e maki teo, pre whiunga Samoa. Ia, masi ono fale tua. O whaingo ina o le tui sa mau function center and catering. Ia, masi fo i le astona ina tia nei. Ia, e se fo i sa ili malo le fo i tamali, ia le uso fo i matulo fo i e tūlangao. Ai, e lava lau masaninga fo i le uso ia makite o matulanga fo i po le whiunga Samoa e me se fo i o lana au nanga male tulanga i business. Oi, asiata mako wola mea fa ta kongu lau di manga ia kamaki ma. Wa peia wo le lopo ayo ngai kama ia makupulanga. Nga pau ka kalokelo makupulanga nga skama vole o to. Ia. Lilo mayava lo lilo mayava ngai lenga fanaya. Ia.
Ia paunga ka kalau ke loanga ma kai me ma wa nga basenga kula laka ma kausanga. Ape ia makua ma wa ya maki. Iskama o iPhone yos. O Samoa Ia. Ia pe wo sua fa maskama I ka ko vai lele. Ia. Ola uia kilo kwa ia ma nga ia kele ne ma kam fight. Ale uso. Ka ngolo foi le silia kul fina nga lo tam fight. Ei. Ora kam fight ke lo kula ke ma wa lo ale ke ma wa lo le me la ke fa mo nga kailo nga al fina. Ela kola al fina uma nga ko fina ko se si me silia kulong fanka. Ale ngo maka ko po mai ko wak. Ya ma ia kelele kam fight sia tamari foi wa. Eso ar kama sole lang koi. Sia kama. Mali. La fionga ya kiko. Yo Ya ka ko wala me sa mor se la udua kiko ma sia nga seru. Pa o ai o ka fa pa kile o kingo. Sa wa ya ngai uang fa ya inga le kama ni fa le lo ki kele ma nga ko ya kam fa. Ale la wa ngi. Le follow le sol muri va ya nga yo ngalo ya. Ya ma ya kele le me wo e bang pau me ki kilo ko yo. Wanga catering ho ye ma mo meo fa ini ya ale la fa no kule wa ma wa me ya ku sesi ka pula asidia fa ma lo ai fo ila fionga ya Samoa ilonga ia fo ile alu no molong ka mo fa ya o fa mangianga mai le tua wa fo ya ele nga ka sionga ai ya a fa penga fo nga yo ka kungu ya marka ko kungu nga tau tua I mo Samoa nga o kilani. Yo se tali akule ai mako wala me sama mga kama yang mako ka pero mako amaka mako kuwa ya o le mga korka mi nga malanga mai Samoa ya I sila ya fa penga la verse fuanga ka koridor kami ka kasi ai ya luai po wa se fulu mangkup ka sanga ka ko feilo ai yo wai foi nga swing ala kikiwa wa se foi nga mayo o size 8 ya kami o size 28 oi pela ko nga me va ale a fe ka ya de siria sare kalofo so bo su ya la wa ya eri yo kai kale ka se salvo pa pero se me manga ya wala ka umai pa pe su le va ke pa pe wa a salvo pu ma su la wa ke pe wa ma kuwa o ka la ka ma se oi yo ka kuwa ai lo ala pa to no al me lo ka udua ke ya le ma kuwa ele kalabu oi ke ya le kale wa de o fia o so I luma ngofo mai luma me makai ale musu ya ru ko la ke fa ku se makai sa ku fala o ko nga ska ya le wa ya nge ko nga merenge yo ke ale fa ka makuwa ya peore ka ya kula nga le ka mo fa nga sia uso ma sia fa tua ku sai fo malo fa tai ole ata tala bia fa solo ya o fo ni nei vai nga che finingalo tutupu na isio tatou pitonu ufo I le na ka Melbourne ya ai o Australia ya ma vai nga fo ya ona a fia mai fo ile ona I me o tupu fo ya matou a me se fo le malanga ya ale vai nga fa fa yo lo a nga ye le malo ya o le fa pale mo pe isio matou tunu ya zero nei ya after ya chat ele ya ni wa kaule se ka ko kala ka ko community Samoa ngai nge vai kau o nga wa ko afile mulava ya me uma ya o kala ya ngai kala ya uskari ya musu ko ya mai pon lapis se vai akun fa fonga nga Samoa wa ka musu ko ya mai lapis ya ele kere nga ka kole a pa nga top story ya ke o fie failo aku ngore siungari fela ma ko Victoria le nga malanga lunga kun salangie fai ka fa nga masia la fanga masia la ko kwenta ya ke wo ku mali di wo yes kamale ma masio kwenta po le mali le mo le vai ya ai fa sa inga sio ngalo nga pa u ko ngole ole vai ka ele le nga ku salangi me ko Sunshine Coast ya ma ka le sia ta ese Sunshine Coast ese ya Coast ali ele ku fa ka si me nga ya ngu nga fa si va ma pe a marka fa ku la le drive ya yo ingala le nga malanga siunga ali ya le nga o a korko o ngol la ko malanga ya mai o mengar ko fa a wore si ko lua wa mari di wasito ina le fiku se puru limong ka sanga ya masio ngalo le
e korsu war ka sanga le lo nga finge le ia pe o ngai mea nga o le si o ngai isia kala ko ko ya ka ko inge oskari o le fai lo mai re en kanga luenga foi le o kunsalangi o a fai lo mai wa fa nge ka sanga kalwai o ka mai voi la ku faua mo me o ka vale afi o le wa e ka vale le la fa nga le lua fe ma korsefu kama voi asia ka aver ka vale le ia de ka vale le la fa pe mai le lua fe ma korsefu la fa nga i no ia ko nga ka vale ngi ele ave sesi e aver ka no nga la o ka ma fo ko la fa ngi ko nga ka vale lo nga kai pe ole me vuelo le map le su en ole map vuelo ka tango kala ka address yang aru dir ka vale lo nga ia ko ke le ka ko le ke ya pa me ole ara o ka vale nga la sa o ile le wingu pia ma le nga la le ko mo ya ka vale o nga ia o si ka kala fa mai la ko ya fa talang se nga ho ma nga ia e ma ia po pe ka ko o ku nga swing of fo e lo nga no ko fia lo po fe ka fa o ya ka sa la ka vale ka ile ya ro ka vale ku kai ya ko ku ri mar ka vale fali ya o ma ko ka mai for ka vale le remote ko sa le already ke la fa pe e ma nga ia fo ni ko nga skai ni e se kan kon fo na e le me le e sa o is ko o policy lima ka sanga ku ka ka kon mo nga e ke ya le sa wal masingia lau mela ka breakfast lungon mo o vai ka ko le me wo le malam ia pe ngai kalanga sia telo fai lo ben nga me son o fa pele la manga ya la story la ya per kasi kala ka community ka minga sia ta ole ku o ve malo e la fiona ya salva la si ia po le fiona fo ya koloa swangi la flaf Peke mangkua voi si kamola fulafua se kulo le swafa toloa swangiu ya langa maliu le vayaso lenga ke angei ya ole ala ele ilo ele mo se kala kai mi ole lako o ko kai mi si ko inga ai e fa mai se foi langa ngole tu ele kina ya vili mangai yo ngalo wa fa si ko kiro kamai ku ma ku makai uma o fai upu fo ia ole langia la vale o fusi ma fangua kang ia fio sa fa piko ia ke ngange fo i male ma va ya nga fio ia alo sa o ya o rua ma sua ma wa ma ia ke ngange fo i aso fa se o po fio ma ku ya kariulu ia o ma ka fio la nga salva la sia mangila o fe kala ku sa ma mai ku la fia ma sia ko ile nga si tina ma pa ia ai ngalua whanonoanga foi o au whikera po isa. Ia, alo whangia foi le whainga malanga arikama, i oe. Ia, wailo foi iae, a siata uka kumasangi la vae. Paso a whapengei e, lango ngā whean whango ngoma le maukong. Ia, ai a whaiong ka ko tangata o lo ka ko au ngai le atua, ka ke karikongu koe kuumar koe fio mai. E rei se mea la whapole ngai. Sama fuka koe le makongu makumafukanga lauri yang poi o mori foi se so soangi foi iai o si ainga ya peila le maliula nga kuanga malo la fionga ya sabala si le ingi ya makumapongi eu kem salo po le va yaso falla wasia ya si kama ya o se karkalango aku nga siata ya yang ofa koe Waku foi le paia man mamaru mar fafonga me sa mo yo uri ko ya aku ya kelo mau nis foi fa askari ele mga mia ka ko malo we never don't want to listen all they just want to shoot the point and that's it sa kala vui ange amai vui ole me la nge afa ko supi ava yo fa yo supi ava la ko malau wala me alau ngai ala fa ya malo fa tai tu vasai tu sai yo vai nga wai o mai ya itu langa fo yo le fe nga ye fo yo nisio tatu tunu umar community mana ya tonu asinta mai swinga le wa fa tai fo lo fa tanga
Wai o nisi a fo o le lautele o me o tutupu ia e faa io e mo nisi lautele ia o le tatou wa ia ma mafi o le tatou watunu o Samoa ia o vaenga fo ia walo la tou wa lau silafia aftai fo ia tu sa io nai na tala o io e moni au kulanga o swinga nei ona po e ia swinga le le fo masau ma swinga e faa le le ia te au foi la ia e makua i o kale fia ka maria ia lo fina ngalo be va pete mana ya le ta vale ave o i lo meeting fa li lo liro ko fo ka vale le fa awa u ia matua i o le tali ina le tu inga swinga va bena io awala ngai e te le i o tua patatua e unga e moe risi kai mi ala ua fai e loka kari ila ikiki po loka fa la ikiki io awa sili aku na le advance o mafau fau o tamaiti la iti tūlanga wha teknolosi i le operations o fai ngone i ta avale ia longo winga la ka nguru ka ika moe vai merenga rua ngā vea kunga waru ka avale la fai keki e ngar ka mai kiki runga la ora tele tele ava enga ai onisi o vaenga na i la matou ni usila nei ole a matatu fo ina ni sio vaenga oto ya ole nei pe ona e tau sau no wa sau ngo mai lai vaenga tonu ana tau a fea fo i wa tele ni sina fa fisili mai ya te ya ele na fo i male la ina o lo ya isi a wi tau mo fainga tu sa o sia matou wa o ngo le nganu mar fa sa mo ale wa ya fea tonu ale vaenga le ina i motunga a fa sa tau mo mai lunga ile sa tau maua mai lunga o le tatu i nai nisi o lives ma video nai nisi fo i la tau sa awai atu i wha moe ngā o le to ai tau nuu mai. O le sto naila, sa whaia ila se whailo inga i le malaiola. A le vanga wha upu whaia le i tapipi ia ma supporters fo i ia mai se fo i o mamano le atu nuu sa auto wa atu iai. Ina ia whailo ai, mana tua fo i o le la tau wha moe nei. O le na auto wa ama ia nisi mai a auto i Australia. Ia manisi lava fo yo atunu o fiai ma ni usila atoa lava nisi malanga mai lo Christchurch ma Wellington ne matulanga fa pena. Ia o kai ka foi la ka ki fia fo ile tate fa longo me tuli matai vai nga fa tau nu wele nga nu ma fa sa mo. Ai ke ua tolo ai te ua o le taimi o le sufinga ava. Ia ma le taimi wa matale le usu fa alo. Ia tatele fa tu fo tai ia Samoa ole va filifili peikai e ia vaenga wa uma na tu umata mangaina e ia maka fa yo ngai ke sila ngai ke ma wo fo ila fa auto tanga ele ngata fo ile ole a fo sa unoanga le na le fionga ia vui ia o ta mama tu fo ile fa wa uma le lei ona tu umata manga le nganu uma fa Samoa wa uma fo inga ma yo to finga o au inga ua harule ia ele tatele tau whai atu se si tupe ia wai e tonu ali tanga teia i ona manatu o Samoa fo e ole fuela vilavi. Ai ia ke au inga ua vava ai atu. O ua whape ola la unga la ufai. Na pea ka ika pole tūlanga ele. Ia. Ia e umaenga. Ia wailanga e whape fo ia tūlanga o isi matai ma ai e le whape fo i te ua tau kaofi o fifua la tatala e tau whai. Ona ole manatu le vafea loloai. Ai ona le mani noi la ia le o le fafonga maua le atunu ulanga ka uinga sila fia e kwa kili. O mea sa o le sufi ava langa ile o le sufi ava fola ava. Ia faile whaakau faile la unga usu. Ia faile whaakau ole au malanga fai mele la kou la unga kari mitulanga wapena. E te lea la wha anei ona po manisi o mea langa ia isi tu la whale e maua le anganga fo ile le mana o whalau te lea la ui tala ia ele o whape o whaifoi a mea e fito tu. E manga oa inga ia wa ai mai wonga whaia uma mea uma. Ioi. E mana o mai ia wa ai aku maka umai. Mana tua fo olisi kaimi. Wakele a inga ele whaia ile awara sao awa e whaia o ua live mea. Le kausa o ilau sau noanga le na e amatai fo e uia o si tala wha ata. Ai o isi o kangaka. Leanga ua si la fia wala ko iloa o le ua live. Wa live fo ile mai moa mai kangaka. O nga kangoloa le o le pea ua whao apa au ore isumu. E ama ua mai e tangata le winga o le tala le tau whaiatu. O nga o lea ua iloa. E pele maa aere ko e pele kala ma whapea mai. O maka ukia. E ofo ala tangata ile mana manama. A o kangaka e mana manama. E makuale ya sisi ofo ia mea. O le upu mongi ngā mare upu kaukinga.
Ioi, a wai fisiringia. O resi foi vaenga. E maua sa o hare kadi. Tulo, lenga ye yaris kanga kai le ilo sa o sufi ava. Ioi. E pe e fa e avea tu ai ngā vaenga ngā. Matulanga e fai maalofanga o le ilo lava sufi ava. E o furkanga kai forfola ava. Nga uma nga oso i pa ia makau wau malae makau kalakala mai fa kalanga pasinga me uma. Aina ona uma e lava. Oso loa. Kufo ia fa so ava. Ai yeile a wivi o le meta o le forfola ava. Ya e peila mele leke kau fetalai fo ye tu sa mau sa le ya lau fa autotanga. Whatever fo ina e tau tu sa mo fa ko a kulo malanga ngei mai wa matutua. Ba tule. Ia, e mangingoa le whaatatianga i o tūranga. O le sufia, ia e o ngā foi le e whaafonga mawaile kungu, o le sufinga i o ava, waka ngā uma o le loku. O le kangaka mua le alangalonga leu kukongu. Paua le sufinga o ava ia, ngā si ngā u whaapa ia i pa ia o le whai ngā malanga, whai sau forasanga le lei e whaangofo mali e ai. Ia o ngā e whailoa le i o, mapu mai le i o kou whalamaku, la folo kou kaulai malolo pa ia e o le whai ngā malanga. Ioi, se yo ulili wange kausa ili se ava. Leanga e whainga ka ua kau kupu lo ungafa. Ioi, wale o le fisinga po o le fusinga a ua pā kongua i ringi usinga ringi kai au ngari unga lua. Ia? A koa kingo le ava, o koe whaasanga aku lea. Avai, ala ua umasinga au forasanga maanga ia fu ilele whaango ngofu fi maali e. E kere kau au kala ingangi malae mangi ngā mea leanga o le ngafar ngā o le launga. Ele o fo ingi sufi ava ingi kai ao ele ai se me vaenga fa pe nga ngi sufi ava ke alu fo ingi kai ao nga o le launga ia fa Samoa e iai vaenga o le launga mafuanga nga ya la yunga iai vaenga umara for sanga e a fei ava umanga e a fei ava fer fa fe kai a fei pa ia e alu kai ao e alu au ku fa makafi ava wa umanga kala oko maka oko fa ai via ia le a wivi o fa Samoa la towia ia lang on mele kup ia o peanga fai sola ukala ele foi fa pe foi tuloa ele fa pe foi a me or ki o ke le mar matutua na nga ia le se e ka fa le manga e so le alua ia e na ona fa bena tu la tai tala ele tu langa foi la u matau ka ilo sila le totelo le tunu Alenga o sa o fa Samoa malenga nu fa Samoa ele feka i fa le manga eta oto au se ala o winga yo ia upu wa uma o ngaku makamanga ele fa sa pasuia ma palu fa sa pasuia pe o kala isiko inga masangianga sa ungo so o fiongo fo la loli ia pule semi o fa Samoa ele palu fa sa pasuia a e alua o ia fo i lau line ke kamo e ai matulanga uma ngai vaila ia e uma le leo na tu uma tamanga. Ia. Ele yangi me ka ungi sufi ava wai ili sigang ka mai ia langa ese amo sufi ava nga fa ai me ka sufi ava ko ele masinga me fa il fa za mo sufi ava. Ia na uma la ia wa tu le launga. Ia wa le lolo le launga po fea le launga. Ia ma tu langa fa bena. Ai ona ole wa fea me lau. Ia walang or kele la wa ona yo na po wa vavele po e kanga ka wa or kele yo le au ngongoi ma le au sa ili o le sa ili lungo social media e o le to tele yo le au su e la unga ma le au su e sufi ava ai me se ka ma vo ie pe ma mai mo musu e vai mai wala e o ya o onga o la e o sa ili mai fea ma fea kama mua la ngar fea maka YouTube maka meio Facebook ia matulanga lana ia nga luela ia le mafika ia fa benga i tulanga ia mana ia tia ule tulanga fo iole e ke lola ukala le fa tu isamba fa ko aka paua le o se fa tau paua le o se fa ka o le HRPP ka iro ke de maka uma ngi ai pinga paua le o se fa ka o ka manga ia tulowa le whaatau le na whai nei i Malaiola. E uia, ia se i whai akula ka kala lea. Lea ngai e whaalele isi ai makau isi. Ia. Ia lea la wakula uia mātau ngā lea ngai i oe, se o vai nga. O le whaakau le nga whai.
Ngare kasiar kanga ese mai ai turo, ngare kasiar ko nga ese mai ai. Nga ko rufi. Nga rufi are nga ese mai ai. Ai sila oi. Ngalanga fa akau ia maulolo. Ole makua ole farikua masanga or kako kuisa maule nga batu wang ole waka karango fa akua masanga. Sa langa fa atau maulolo wae po ai pelanga ia pelanga e sula. Kuisa maua, kuisa mau. Onga umale ua fa atau nga ia lufi. Lama nga ia yo le va fa akau wala ngole va fa akumua. Ia ai uma e lole ua koe whaasanga ia itulou, ia sula. O le si foi kuisa mau uma e koe whaasanga ia whaleaka. O lau kala wha whale upolu o mātou o loo no foi ni usila. Ia ukele malama po le ale ngā kua i ngā wha wa au whai ngā wha kaunga whai. Kulou. Le anga a whai o le wha kau a kuumua ma puli. Ua ilonga fo ila ko o ma le vāto o tō. Ia ailanga e whainga kā. E sa sirenga whaingoa tulou ia ngau ese mai a rufi. E sirenga whaingoa le whaakau ai ar wharikua masanga. Pea mai tau le leia. Wa alanga o whale ata fo. Ia. A whaarupe o tātou mamalu male no fonga tulou ngā le kukolu o sanganga ma le whale o ngō le akinganga. Ioi. Sanganga i paralaua. Aleo ke kau o la whau e whikalai. Aleo e kera o mau aku le melea ngā whakau ia rufi on koe li liu mai le whakau ia ai o en koe li o sula. Ia, toi whaatau whaila ia le ia sula mana ia. Ko sa lau koe whakau ai ia kuisa mau. Pe au le watoto ia umale o sula ia ona whaatau lola ia le o maulolo toi whaatau ia limongi, ia le ala. I whaleaka. Ai mana tua mai. O le sau whainga umale nā le whare masanga. Ese mai a rufi. Ile nonofo ia male tautonga o le whasamoa. Ia, ai ona o mea, e sa o i kau ke whaia ia kala whaia ia ka kia ia langa o mea lae, e sa uleata. Ai paule o lea. Lea ngai o le vao o le matau watu ma vava ia kufo i Samoa. Ia ile whainga fo i o le whaatau. Ioi. E sa kaunga maa ngai a le lei pe anga vifo se lato au vaa le lei kui sa mau. Lufi, le urumoenga, ia, ma le ngofo a puleongo i sa la whai, ioi. Ia, wha atoa, wha manai ale lei. Langa o lea ua malanga alo ia mai. Mo le uru ai kaimi ia mākou New Zealand. E rofo e whapenga. Ia, ai ui o lea. Ia, a whai kua si aka wai manguele i ka kere i me e siman mere. E rei kere sa o kusau ka le whai al whātau lea. Ia. Wa leo ke mai kaua. Le ala waru fa bainga fa fai ngor kakau. Le waru wa sa kakau nga feu kanga isula ma maulolo se si ola ua kasi ai le koko o kusama. Maria lava. A fai la lau fa la sula ya maulolo. E nga sa ngofo. Lava nga fa kauro ai o fa kumua. Yo ya le filufi ma le rumoenga ya ngala no ngala elela esela le ko nga fakaula le fa icha pipi e se fakau fa Samoa ya ole si me le ko fia fo e ko si ata la o se e rumala u no fkalenga boy o i le menenga e sta mo al supingo ava ye sa le ya o so o la so pa wal me nga fa mai lo kama ya kaika vai se au la pedire ia makai paunga ia fa solo kulola ia le pe ia se e mai ko se kanga malu ia ko kaunga kia se o kampanyange sai se ava warka ko felo ingangi ia o malo ale mela wangi pe o mo me hoilele wa manga ole si langona ole si sufi aba e pitenga ia le launga ia fa pe tangela ko fa soso ele si vanga voile a le ko va so fa mai vai fanga ko sufi ava fanga uma me umanga ia o so mala unga umanga o umanga kapale mo mala o iko ngale ku po ngi se le wa lo ya va pe wa ru fanga ngumi va pe li pinge ia sa le ala so ngang le fengu mi ia le ko mai ngi ko nga me fa pe ko nga ma va ku le la unga ia le la unga ku le flo
Iyo nga mga yala yan ang ngem ay kanya siya tel poko fo mar kan fo. Le ai wo makwa fa ali mali lo ka kaya lang ayam. Lo ngayay lo lo wa ya wo le ai wo se ava fak ka fo I me fa pengi. O ai fa kau. O ai kanga kam makai wo so nga fai ngai ko inga. E a me ia kaulava o nga fo ile o nga ka ko fa alo ngai ka mama ku kua. La ko sa mo malai. Tasile Na na. ko ia pole alo ka mai. Jadi ave fa alo ka makua. Ia se kala ku ngai. Mga yer ka fa son ngai va ngaras. Fatu tasile na mantuo le tate au maya me tutupu wa anga fa pe fo se fa ka wale advang fa fa fast. Ai ni nai va nga le ngai mantau de tunu e fa le isi ai mai tau de ia isi. Ele alo fia fo ya le ka ua fa so wa mana ia fo io le tulanga lau tele langa le to tele fo ila tonu fa siri mai le vanga le mana tu fo sa ole pa uia tia pe ana ia fo ia le rumoenga pe le na ia le rumoenga pe fa pule a sama tauma ma fale la tai o tele ma o tele la kilipi sa o mo ai ia tia a fa sa ile rumoenga mana ia na ia ila to sa mau ngai a ko le ia tu mo a ore toe ala e fo ile o se fa tau e ko la vea e ai mo o tuo o kuo malai fongo langa pe anga fa ku o sa moa e ye ko e ye mare kuo ko iyo ya e ai to ya lu ye fa pena ore sila va henga fo I wai man ye fa tupu man tu tu vasa ore si a wala sa ka fo ye man ye pe ana fa pe fe tala isa o ia langa ia sula langa ua tata ua fo ile fionga le faipule ono le sa tsalu fo fa ka ia kia ore kasi vai nga e fa pe a fe se sa nga sula ore fa isa o fo I le matu o le fa tu masanga e la fo akule le fa alo le anga wale kasi a wa kula si fa ka o HRPP ma me tutupu e kele a inga la nga ia kuisa mau bai ko elau le fo te mana tua le si fa tau le sa fai kongu I pekesa le fo ina uma lava na lua fa fenga ta ai nga koe fenga ka le finga nga maulolo ma ia mar ko fa fo e faki mau le wa fa ilangi la na fo longa ia na uma fo ia nga ko wa vangoa fo ia faki mau ia te ulaia mana tua pe ona e tau sau no la nga o le la tu fa loto I fa le fa HRPP le wa ma wa kongu wa nga le au fo ke fau malo ai fa nga le va fe lo ile si kai mi le nga mana tua aka ko walu lo ai le kulanga fa kuisa ma I tala nga I lungo le porkala me mal fa fonga tu lo fa fonga la tu le nga aka ko walu lo ai ngai ko finga ia ma va nga fa tuisa ma le nga ese uma kupu nga fa yala ko finga a ore kupu muri a le ai papa ai ko finga muri e ka oko ai fa singo manga fa kumua or kupo fonki e sa vai ko finga mali ko sa vea sa vai ko finga a pili ku ya anga pili ma kulanga ma fa pena a kupu le ka o ko yanga ko finga I fa kumua o fonki le sunga lu filu sunga ku sa ma u kala ile rumoenga ai ko fa asiaka o lo winga la utala a failo o tato ave fa pele to o fa tuisa maulenga e o kuisa mau sa or ko sa wa mai or far ko masanga sa wa mai ile usori ise ia pa ia ko nga imsali mo o luinga la le na fa ya tu la utala o le sifo I me manga fanga fale le e fa to fa la inga nge me o kula fale wa kaya o la si wa no fa pea e fa pea tu la ia sula ia po maluta wa langa a o me fa pea ia e fa pea ia maulolo ia e uia fa pe o ngai ke kausia le makua le frikua masanga waru ka ku va fa kuisa ma ia se e fa aro mai ali nga or kele ar kai me ke fa malo e fa pena na e fa malo fo I pekesa linga ia waka ko mai ngi usila le ke fa malo ai kasi aka or kuisa ma wa kasi fa tu fo ia longa dua resi bensa ka fa pe yesu la resi me e ka ngai fa e ke fi mali le ngai o le malai le la fia la ungai o le malai o le ngai ngaki ngai lau kai sa mo awa iyo awa upua o afo ina si ile ngana fa
va koko e vai sa ai o ke o fo ai maka o masi asi e ke fia la unga i malai ola mga fuanga ala le makua ioi la le ka o ko makangi mai le ele sosia marka mau ainga o malai ola mga fuanga ya le au va ai meu e ka ku ua i lalo masuaki rung vai up ayo o le nga a o inga si i le fau malo makala ngoa i le va fa kula fale ele yangi me koe eu foi o pue e koe miri mari e ama toe a ola ua la ngai kau ke kukuro i lungo fola o meu a to ia a fa benga ai ai o le ia e pe ia siata wo fala vea wo la fau koe sa e ku kusale le ia le mea le ama le merenga o fa koe a wo fa fai pule la kamaka koe i ala ko po ia senga sosolo ai ama la ko fo ia fonkanga me vapenga e pika ke vai aku e kam fai si vai pule pita si vai pule ia wange ia siria kwale no si vai pule kai pe nga yo winga nga le ai e lo kuwa e lo mawale nga le o le fekausia ai male ngofo fer fangi male fa fe so ai le ai o la alu le sia ngia va pe o le so me kire o kai ia kai pe le mea nga le wa kupunge ia ele o mawala pa se kasi ia e sa wa ala usa nga ia ka ko alu ia fa pe sa ri si no makua ka ko alu fa pi fa maka iwi ia fa pe ia o nei nisi na maenga o le sila maenga no tau va vai ku sole ele ia ri ma se ka ko mai sala fa ia ri nga ia ri o te iwa misi ia ai le ia ma se ko mai sala fa yo te lo fo ia yo ma fo anga na tu au la fo ia le tau fio lu moenga pe afa pe o lenga na fa lo lu moenga ia ai ongor manga ko lu moenga wa pe ia o se lu moenga lenga la ngausu le sala ngausu mai le iyo ile usu ia ile fatali manku lenga usu ia ngai usila male au supporters ia ke lo longa la le moenga na sala unga mai ai ol mafu angale na le mafai ai ona fina malo ia le to fo io tu lo le fai pule ana ia langa la u mangingo la ia te ula ia o se tu langa fa tamali ile leile na wala nga ai mangingo mai mai le va to a saungo mai pe la unga mai ia se le moenga ia ele fe kawir ko kadia ku mar ko finga wa ko se le moenga ko le anga ola ua ia ona la fola ia ai o le sila vaenga e fai fo ile va le ava tuli ma le ava fata au ai peila na fatula ukala anga ia ila se fai pule mai sa vai ia langa ngo kau kilo kur ma ko fai pule ia langa fai kan ma ko fai pule e or palang le ko fesini nga le ko fai tenga o le fa kau ya siaka ia okay ba me mongi la bo kiri makamaka ile la ko ava ma felo inga kiri makamaka mo sa pisi am ko makamaka ko le polas falai le la cotina ngamua ioi tu sai no fa pe au ia ile fa tau au ke longa u bole au fa ka ulanga ngamua su en fo ma ko fai puder kala ngamua ta ka wang pa ya pe ya de ya ka ko yo sa pa ke fo ngai ku fa i ku mua mana tua vo ya se o sa mo wow o sa mo bo manga kofi a tonu fo o fa fonga mai sia man to fai puli ia langa o le te malanga mai o le te e manga ko fo manga ia yor kalia ala ia sa lenga fai fo ia tu langa fo ia wala nga man tu o sua fala sa wel ma ko fai puli o sua fala nga ru ko ngol pale mengi o le lau tafi o le lau kafi ya sa pa ikea o kapau o makaiali o tapa au fo ia si o matou pitonu ai manga kufu e malanga loa ke le fa peifafu se ke ave ale feku pupula e te ave ale feku pupula e le fa pe fo ia mela e tau
la e kau aru aku o nga le anga ile o se saufa inga fa asak pa ikea le ke aru ia yo saufa inga Samoa alu winga la utala e pule hai mafayanga e aru ke se e iru mor poula unga aru fa ka ia alanga e fainga ka ia peango ka fayak ia ai kau puli fufu e fa Samoa wo mai New Zealand walanga anga fa pe mo se kai me ke fo ko inga sia ma ko fai puli e fa wala ukala lau kafi sa wearu lo asiaka ai ao o mai lo ya o pa wala ukala maulolo o le kungu nge yo le kungu palang iyo fai sa wa ya o le kungu nge o le kungu palangi iyo lele mai lo va lele mfare olo ku lo ko menga sa mo e ko kungu lo ngi usila luanga maori english o le melea kapo mai o le fa per kangier ka kola ya nga ma nga iyo lo foi la ngole o le akarnga ar ku ao tasi vo yo to fa i longa vo esi le fier ko kele ko ingo la vea e vile iyo fale ao e vile ku ao seta pongi longa vo nga kula fale nge yo aka vo nga ka malo nga vili kausanga ku nga i anga ve vesi al fo fa kau ala ka fa o le malai ola e fo fa ye ve vesi sono wole mau kongu ku mo ma pule po aises al fero inga malo nge ya ka kongu sila e por kai mi anga Helen Clark e pole por ka malo o ya anga ku wa e rungor ka malo la vea fa sanga kunga ko mo pule wa malo ar ko piso ele elo palangi la fa la unga fa perkangia ladies and iyo mo kama va ve me ma fa iyo o malo nga or kau fe fe malo fa pe ola ka ko kau fusu o le moskasi melea malo o ko ele elo palangi la verka ko la unga karo marka mai fuesing or ko la verka ko la unga ai fa perkangia ladies and gentlemen ya alu role ako mar me ko vai na ka ko ia i me fa ko kanga kama ya uile sa asia sa wala lo si o angko wa fai langi fo la nga ngamla ulu mai la ngamla ulu pongi no angko nga ngo fa mount tracing ya pe yo ia fa como ele kal si parisia a mount trade la so se fa bai ponga la lo ngamu finga wa ngamla ulu ia la nga pa wa der ka finga wala nga wa kasi marfa ka ya ngamla pongi der angko ar ku ngamla pongi fa mai ia ya kungu Samoa pa wa le nge yo le ngafa de ia si Samoa o ye ale la o Samoa la son nge ngau suanga pa ia ya madia vai ngafa por kambal fulfulango Yesu Kristo usu Yesu Kristo sa kaulo vai ngafa ku ngamau usu mai la iro la angel ku ngamau kala ku ngamau ku le ngari fo iro manguia mo marka ku launga wa ka ko yet fainga pa pu ungar ka malo ole or fainga laung mau sunga ya na ngapa ya ai mai ngari fo iro manguia awange ye se femisai ai ngofa le mro ko anga kapsiro makua ya Samoa pa soi fua bo malawa ngamlau ia fatua ai to ina wa fa ilangi la to for longa wa mapu mai tia sa ese fo ya si kaili ke pio launga mai se fo yo le va fa tau ma va to o matulanga fa pena ya ai le nga lo ta fa no ngai me ya ka ko mai la a tonu e malama ile i vaenga yang a ongisi sa le malama ongisi sa ka ngongo ma ka usa ili ia e ngo fa peso le me sa o la le o le me la le ka nga fai o le fainga la le o ko inga o le sufinga yo ava o le fainga le o le fainga le ma kula ka fa penga ia e au nga fu ile tatu fa soa pena tavatu
e ia me o fa sa mo ai ma fainga sui e fo me o fa sa mo ku ma walo nga wi wa o le upu le fai so o le tunu e fai ma alo fanga o isi e fai mai e fe su ia i fainga ai tu mau fa vai o le kalale ke le fai so e fe su ia i fainga ai tu mau fa vai ia ai e fo ma me nga o sui fainga o makua sui e ma fa vai kasi le vai nga ka ua o mai foi si vai ka ki fa so kasi nga vai nga lo itu o le upu le e fe su ia i fainga a o makua sui e fo i fainga nga ma fa vai o isi me ya eu le e le faina ile matau mai le malu tele le tunu au tele ngona o vai tu tato taimi ya ke le lo po pisile sunga ya mau po le tulanga le faina le ile tato wa por kalame me se fosse tala o mai le tulanga mana tuala o le pay hearing le wa te lo ana wa anga wa successful wa le vala fo ina mau mai sa so ta inga mai lava i Samoa ya le ngata fo ilea o nisor committee o le case le wa tele na mawaia a so ta inga fo ile ni nai update ya peitaila ya e tau tafa mai matau vala mai fo ya ele o longo le lei fo i se tūlanga po le fo i se pere o koe kolo fo ia ai ore ngu o kolo wa ta sile me ala tupu mai Samoa ngale le ua e ama kolo o le sila vaenga pela asanga fai ai fia ngai mau fatu ai fo a ole fo lato ia sa no mai sa mon lava ole hearing la as ole be pay ko sam yes ole hearing o nei le na to tolo mai man to fisa tau na fai le version te nei ale won koe kolo mai ngai le solusu mai iva ai pe ana o fai atu ia se vanga wa de lole to telefoi ia ilungo tato por kalame e longo fia o sa ngo mai ko akele ia e no longo fia le sa ngo mai to tele wala to lo fo se mafuanga ia ai a fa pe o le o pongia le se tala o fo yo tau fai atu ia va ai i Samoa e lo se tato wa a me wa ia wala ngai le se kama news le na news ai pe ia Alciata se o fala vea kala kile o e sa ngo mai fe kala ola songa fai angi pe ola o mang sa ngo mai li mongi la ko interview le ko kala ko sen langa le anka ko fala ngo mal interview nga le sa ngo me ani mongi mal malama ele ko kala sami ko e ola ne fa pe so ele ngai fi wala lu i ngai me o le wo fai male pule le porque ka ko ngala le mis kangi le o le fa pe ka yo fa walo ale ngi ri mo ele wingo la kala o ke mai ka u fa ngo upu usa o ia le mis kasa o ale ke mingi e mana tua fo i tui vasa ia upu he masangi asa le fai vai le asa le masalo langa le ufa le ta fa soa o ngana umai ngana mai ia ele ngata fo yo limongi ia o langa urupo ole masangi mai o ile ala leo mai isingi Euskadia o inale a fu matangi ile maule o te fai atu ma le fo e mauele to ateli o lai ke le aku le so kanga ale au vaenga ia i fa urulunga o makanga ruenga o leo ngai los o se silava ioi o le fo ia ia itala au mai lava fo i tua ioi e nisi fo o ngisi o kanga kai e so kai mai o kanga kai va la ka fo i la to fo si la fia i me o to puto no Samoa o le ala langa ele ma fai lava o na natia ele ala pe nga kia le vaenga ia e ui a tonu o se lato va e ka kaunga fa lilo informations na ai e fa nga inga mai ai le atua tangata nei e tau mai ai le atunu o le mea le kupusi o kakua kungu i Samoa. O le mea le kupusi o kakua kungu i Samoa. Ua makua i control lava. Ioi. Makua control lava i tangata i ele power. O le pesidi la lea la inga kele ngofa yakura ukala lea. O ai kongu le ua le power. O ai tonu lava lea e uina le power. Ito kongu o Samoa. Ioi. O ai la inga ke uinga. Leanga o mea nganga mai ai ia limongi kaukakala mai ai le au vaenga o le mafuanga fo ile le na fatura utala ele popole pe le poi
kangaka ngei e faaleanga ka mali anga o le aku kusa o le faalilo lilo nga le ku o le melia e feika fo ia kia au ki kango ka au ku me o le mafu anga kongu ale te vai o ia a loko ale le urupo ngai e la lau le kangaka la lau o nga ka mali anga pese ioi wa esere ku inga kanga fo ngale pe ye mongi ya yare upure masenga fa ye makua over I me fa sainga o le winga le no fa yatu e mafua o nga o mai masu ekngi runga ka mali anga malalau ma fa leanga kanga ka aile mingoi lava leo leanga o lai kulo malo and I'm sorry if I say this leanga fo o lai ki ro lai miriking o fa kasi mangisi o lo o faia fo I sori ngā kula fongo ko kongo makanga ruenga o leo. Nisi. Ioi. O mafu angala lea e matua le popoia ya kamaia. Po angia la ko kala fai. Vai foi le la ko nganga mal la ko vai su. O le vaenga tonu ale le fia le upure o su. Ko vasa o tangata tonu nei le fia I le upule o le su. Wa foi o mafu anga because they know o lae makua I lako uu lima lua inga le makanga ruenga o leo. O le alafo I le awhai o whaafonga mai le fionga le mingi ska o leo. Ia, au te iloa o lena wha amapu e lau sofina ngalo o lea ua eru ese marikeisi lea. Ia awa mako le iloa kongu po oaie e o iai wha mau ngor keisi lea as a media. O le alafo I le fuai as much as to low lava. O hau e matua I alofa ma faalo alongia le fionga ka mai kaipare mia. Because o ke ku maua mo utalitonu o le faatuino o le whainga malo o le whaaku le kua. However, ua makua le iloa po o ai e wheso o tai iai ka ioi. E le o mawhai foi la o ngā saungoa nge le fionga ka mai kaipare mia. A ngai I le makanga ruenga o leo. Pe mawhainga mauangia mako wheso ka inga walanga I makua le fia karangoa mai lava. O le mea foi la lea. O te wha marurua. Ma o koe wha marurua. Pe a wha pe pa o papa I lau wha fonga mauangi kala ma le wha soa asiata ma le tau tai hae ngisi o kaimi. Leanga wale I lopo I asa ue kali mai le kele o le mau whesidi. I mea ia. Lea lai sau ngoa wailanga I sa o lau sau noanga tui sa mau. Sa o le lau sau ngoanga o mau afo. Ai o lea langa kere fia wakua I lunga. Because o lea ua matua obvious lava. O lea ue kangaka ia le paua o le mea lea I le loa I le tula fono. It's obvious. Matua matila tila lava. Ma makira kila mai le mū kingi o le la. Le ka alo ngei kangaka whaapea. Now, ai sea ua whewhewhe ai a malo. Ai sea ua whewhewhe malo e vese fufuanga. O la ofisiri nga, ai sea ua whewhewhe ai e whaise fufuanga o le mea lea. Ia. E tate ele whape o le nau, e whakarikali ala se I awhia. Ele o whape atu nisi, a le issue lea. E hau wanga koe kiki whioki, ia, le ua marili ua kuisi leo leo kofa. Tui vasa, sa mauana ia u wha maunga mana I whawhatala mai I sa mua I kau ainga. I tau ainga o se tasi o leo. Le maliu or kofa lea. E sa uai marikala nga. O lesi ko akasi. Ngala vea isu enga I or kama lea, ia. Lenga maliu vaikeli. Isu enga la vea tuwa. Ai o ke kauku lava I le tā ofi ma o whaataritati. Alfesili la I le whaafonga maua Samoa. Ua makua whaasilo ua er kula fongo ngei mea. Ua matua whaasilo lava e o le ofisa o whamasingonga. Ma le ofisa o leo makua delay lava e kangaka ia mea ia. O le arikala kuila e pale sa whai ko kongo o le mauka fongo o Samoa I le keisi o le akali o sula. Ma le utatala noa ta whaasoa ngai kesi le fia. O le upulenga whai e kuila e pai ko kongo. O le pale menge inga ua koe lu ngā maruka me tā upu fo ilea I le alo fo I o sula. Le na maliu ono nisi o whaalawe lave na te tupu. Ngā whaia ia kuila e pale upu lea. Justice delayed is justice denial. O le whaakua kuai o ngā saili o le ami o tonu. O le omi fo ila ngā
e makua ngā kia lilo ai. Ma le maua ai le sa o se maka upu. O se wha sa moanga le leia ngā upu. Iyo e. O le uminga whaakali, o le uminga kolo, o le uminga e ngā kia ai. Ia. O le ala ala iona o whai atu au mo tu i pēa ma whai atu le poro kalamerenge. O le ale kaimi e mai eise whaako whala inga. O le ale kaimi e a mai eise whaako whala inga a ka ngaka ngā kūlai e la vea i whainga e la vea i Samoa. O lea ua whaku ari i pese turou. Whaafonga whainga malo. O lea ua whaku pese e ala iro kūkūlai mai. Ko whaku ai pese. Kūlai mai se koa ngā ke la vea inga Samoa. Kūlai mai se ngā whangua ngā ke la vea inga Samoa. Kūlai mai se. Ai se au kou ngungu ai. O kere ofisiri ngia ngia ki ngā e mangi mea whape ngā ngai se lau pasengi. O a ki ngā e mā kou forfolanga ngā whaia Samoa i kūlanga o ka mau ainga pi ia leri whaafakai. A o le kūlanga i le sori ngā kūla fongo ma mea whaalilo lilo ma mea pio pio ma kūlanga whape ngā e peia le ua kou kaulenga nganga. O le fisiri aisea. Aisea ua silence ai rau fionga tamaita i pālimia. Se awa e kaulela ngō ngai rosi ufonga i lea mkau. Sala ngā kula whawhawha kala i kongo le pārmengi, ai leo details se saungoanga le melea. Ioi. Sa umaua se tasi o whaatatanuanga le fionga tamaita i pārmia. O umawhawhawa pe whakula u kala le melea, ale la u whasoa koe. Au walewanga u loa le melea. No umatamata e sen mele tangata, whaatanoa e stasi fo e wo mamai a te au. Whaatatanuanga le. Mana ia o le uso fo ie mate io le leile ma so tanga sa telefoina ma fe fa so ia por kalame le amaka nga mai lava mana ia o fa tanonga ai ile fa si usi nga lava ina ua fa ma vai le fionga ka mai kai pale mia sa ia ilanga sa unga e pe e fa ata la fonga ai fa winga lasi ke le lopenga ma ua tu vasa ia mo velo so virangalo. E fai ua de whaapea mai lana compliment malanga whaafikai nga whai i siuso a whaasala lau lea se wōfo i mamai atea. O le whale whaasala lau Australia. Sa whai ua i lana saunoanga ma whaapea. E se lo fia ia oe iau fisili matulanga io e whaapea nga. Ia ere peo resi a awari i e malakou. E si a foito uso, it sounded like that. E whaisilo loko kele ma sanga su ko ki fa penga pi it sounded like sanga su me ele no for whatever. I think that was last month. Sa ngofo ape fia fa pe te mana ai o kai ka fo e fa yama fa kari musu ngale nga pa ia pole ha kongu awo manatu onga ole wo manga ku le fia firingi. Ia o te leiloa, wha mangaloa u ele atua ma le whaafonga maua mai e Samoa, me se whara whionga taitai. Tamaitai pāle mia. Ia pe a whaapea ele o awhia ai mā kou whaafasalau, a whaapea o se saunoanga e awhia atua i mamato. Ia le ai. Lei koe whaafo iak. Wha marurula o whionga ni sa whaapito koe whaafo iak urunga saunoanga. E whainga tātele na e whaiare na saunoanga. Ale ele o mfaina maua se ava noa lunga ola o proklame tate fa so ai fu. Ele o mo se ava ngoa mare sui pale mia ola sui pale mia nga kofi. Ele o mo fo se ava noa lunga o tauta ia ai o fia se fulua o medi. E tau mafai atu. Leanga o lea kangi lea kungu. O lea ku i mai mafisiri mai lea kungu pe ai se a. O le mele iai e sili ele ave o mo kako press release. Ave o malo e fai mai ali mongi. E o le upusa o male upukau kingu. Ave umoloa tato press release o le matanga ruenga o leo. Ave fai mai ali mongi ma o nga kalia aku le walanga ya kangia mai. O lai sa au fo i mea lai fa mai ali mongi. Wa a fai alai direct le kalangoa ali mongi i le komisinga o leo. Ale ele alo ali mongi sa waka umoi fa mai. Ya makarangoa mar komisinga ma. O le ase taimi e sau noa i le fionga tai pla fionga tai pal bien fa pe mai. Wa umanga makarangoa mar komisinga o le mele kaunga au fiel mele o le mele nga sauanga ko arkai.
A ole uminga whakaaka ma whakaaka whapea. E au ngoso mai ka ko whainga karinga malo. Ia e sa o irole si ko inga ai palo ma se mea mu ma se mea. Ia rei. E oi. Le wingal na le na whai atu lau tala. E sa i ma o ongo le kungu. Ai ke ia wa pa e fafo pa se ser kai mi o karinga malo. E oi. Al tulanga na nga nga whalongo ar kupu perkangia. Ia makulanga whapenga o lele varfonga wa o Samoa. Ele o malu fina ngalo le atunu ele o amanga ia le kangia le kungu mar ku ia le kungu sa kia mangongo kia la ko yakau. Ia le afa fenga fio mai fengi fongo ngia kungu ele o amanga ia yakau ngaka. Ele o faia le fina ngalo mar kangia ngaka. Ele o sa ilia se ami o kongu. O le au mai e mirikingo. O le lao mai via ia le kupu ma ka ia mirikingo makangaka. O le ai moria. O le ai masalomia. E fa o aia ko inga me fa pia. Ia. Ai au le masalomia nga le masalomia. E masalomia le fasio kangaka e masalomia ile meo ile lavea yo kamaikiki e masalomia isa. And this is a global issue. This is a global issue. Ole ale global issue. O mea ia kau aisa mea nga ele longo ele longo mali e maror kau purenga nga mea. O le mea lea o le fasio kanga kamar kau pule i mea whapenge i kokongo o le paremeng. Ele longo mali. A o le alava e kui yaku ma whaaleo atu fina ngaro le junu. Ia a le api e kau ke le silent mode. Pole moment of silence. Iyo, pea le kau ke le moment. Tui vasa. Ia walu sa ua. Le angor whaasoa le nau te nofo lava maa uma tau whapea. Pole ale mafuanga. Ia, so fina ngaro. Na makangofie ma ngai ala whaasoa siata le fwe maa ia ila whanongolongo ia wai. E kere nga misi e kia upor kalame ia. Ia ai le au ke whanongolongo aku whapea ia. E mongi lama ma maongi lea upu. Lange pio au le nga amaka kunga upu lea ile wafai loa mai ele sunga ya rimonia ia. Ia mea ia kupu. A lea ele yo o ia ia. Ele yo o ia susu nga ka koma mangi mea alo ia sia vaen. Ia le wafai loa mai e mongi ia mea. Ringo vap nga ia le masu salonga po ia ia. Ia no ingana ngai mea ri e fi wifi. Ia koe lea yo la ai. Makua maua le ua ia li mongi le ua la waria. Le komisinga male. Kai makua i maule le ia ari li mongi mele le ua vai ia. Dan me kong fai ia. Fai le me fai a kwai. Ia peo kulanga nga e le longo maari e voi laka whalongo. E makua i le longo maari ia. Le au fai mai la kuman mau koviinga. Ia lau kalo kauma ia lo ia maranga ia e kau pepelo le mon mau sem. A koe o la audi lo kaunga mai kong mau kaunga lo kala audi. Ia ko va pea ia le so. O ka kongo ala ia le fau ko inga ni le famisionga ni le vanga le famisinga ma le o le ala control ko i le mea e la ko inga ma nga po ari le mea ari. E le ala fio ka ko se sa i solo ka ko mea. Ia lo va me le ko kala ko ia Samuel. Ia, o peira le mea nga ia, e hoi nga maisa kalangi. Ia e peivon menga ko bakari e waku ia ka ko kangaka ma waku ia ka ko pasala. Ele sipa masingo nga fai. Ai ka o mai le mea pa mai langa la pe le fongo i fea. Yo fengi mea ka o mai 24 hour por lupu fai kula e fai lo mai ai. Ia, e hoi nga kari ia e ka urpo. Ai sa yo ka urpo va pe mai ia, ma ni ia wa. Le ko ku foi la so amla so la ngolanga singa tsedi ya ko nga meangi so le makua o kia ko ya ka ko ngi le fia mawa se kala ya ko kariangi i kala le lei mai o ngem ka yo sa wi nga pa pipi ya ko kusai foi mal ka ko pe o makango fi la va o ya nga lava lau sila in nga va nga ya male pa la sia. Malo whawtai, i oe. Ole nganga tonu le na. Ole matua i fausa ma le anoa i ole maumata upu lai ko kongu ole. Ole whamasinonga ma le tula fono. Ia le fo eva vai atu masisira le tunu ngare kolo
kolo e o te longa ma fo anga ngar kolo ele o lava ta penanga ke roe ma kwa le lava re kai mi o fa masingo e au ili ia ele matua no i lava tele matulanga fo ia a o koro umi mar koro umi e te tonu mai e sa ware kali a faya or kali e kaunga mawange o ke longa or kali nga iyo e le tono umi o tulanga o lo o toai ma vaenga fa pene ia ke sila fia o ya siata la fafo ke sila fia foi oi anga fa pe e foi nge se maki nga kupua ka kore fai anga fa pe o lai makua i mau kule le fa musingonga mala ko ia fai unga mala ko kula pongo me ka fa musingonga e polear se kai male salukua ko me ale ole e mai ale la ko fa kunga voi le prosecutor pole le voi le kumo ia kaunga o kula solea o mamai meanga ele fai ko kolor ka ko fongo a o ku ia o mamai meanga ko fa mai ia ba esiro me ta ko ia me le ngai fai ko le o ele mau kumai ia kolo ia o fa person ole mafia sa ole mafia me kongui sa ole le lau fa utanga a tuivasa ole me ia manino ele atunu ia olai mangingo ala kungu ia ma ila tau lango fainga malo ole me le fa tali ole me fo le afu ai ona fa pea e sa ngo fo isi pe langa tau lo tole tu ala le afionga minister fa to anga pole afionga tai fono awai pe pa wale ole mingiska o lea e sa ngoa ile mata upule o nisi o minister ia ele o yaise na tai fo i tala no ile mata upule le ngata ile ele li faro la towa i tulanga o me o mata ngaruenga ma atina ai nga pa wale o le mingiska o le kausa e faise kala ya Samoa ile mata upule o le vaenga le pe e fatia ile fa fonga malangona sa ile tunu ele o mako fa yaku e saula fionga ka mai ka ia fio mai le fionga ka mai ka pare mia e faise fai unga no leanga at the end of the day ele faia e se fai nga malo po la fionga ka mai ka pare mia ma sui pare mia marka ele o la ko ngi fa masingo e la ko ke le te kinga le mele o la ko lima ai se isa ungo mai e pay for i onga update lava ele oppositions la towia e tawala mai la to proclame la fai o lai la ko ke updating ala vale tulang ile vaenga le lau ke fiso ka ia maleo leo o le mafu anga la lena le ala yo na fai atu le matou foi tala no atu fa media a faila o lai fiso ka ia ia limongi ile komesinga o leo e ka kau foi la and is in any democratic government ole makafa yoi le ale tai po le suika i po ai lava fili e fai ma spokesperson ole malo e o mai fa sa o mai pe fa se kala ia o tau mo mai il fa fonga tu no la ngai fa pe ba ngisi ya se ia mau per ko vai se ole mau ko vai mau ko lima mau mare au marco au ioi o mau meanga ole mau ma e se me alanga ese langono o el tangata ngofo fale me fai Facebook ese le tiu te fa ma to fa sala lau a lo winga le mo te fai atu lenga even myself makua yo o kulo u fa fonga la tunu o pasai ro fia fa akalangoanga ko msinga o leo yes o wo kia ro fia fa akalangoanga o ko fa o pa pe a fai po ai lavanga ke mawanga le u tele o nau a me mai o e kulo no ka ke o issue ka ke o i maka upu ile ise me fa pe ina ia o te pui fo i lo ta mali anga malau nga ruenga a o lo ki ke fa media o lo ke fa fia karango fa karango le anga o lo te fa ia tupia o le wo fiu fa so kai fa kai la fionga ming ska leo fa tai e kali mai a lise tali mai pe o vilia ai o lai fa malulu mai ele o ko ia usanga kala maka upungi onga o le o fa mangingo la va ese mai ia o fiu e contact le sui pale mia la o fionga kua la o sa ori ia o le fo e ave o makua ia fa mo city o lo ke ka mo fa ia
ngai ua ngo fiso o ka ile sa o ai ngo ye tu lo ranga faku o kere nga ki se mea ngai ua ngo fiso o ka ile io ele sa o foi o ai ngo so to lu i mali le fa mausili ngo fiso o ka ia se fiso ka inga male fio ngai sui par mia o le o ke fia fa ka ngo ngai se i fe sili maka upungi tu lo ele ai fo ele o successful ele o maua aioi o le fo ia ha una ngu mela le fionga ka mai kai pale mia I've messaged her I've tried my best later return o le ala le ngo ofisiria fa fe kai sunga la aulia maria ko ai ala lai fo ile mingiska e kele fo ila o kele o kala mare fai kionga fai mai Blue TV le ngol Blue TV ala audi aioi la fo ke vai ku fo ngus pepa la observa ia o kuskusi mai la ko kuro la pisi va ku fa fonga la tunu it's rubbish la kara ngo me kuskusi mai manga mele mai ole esunga ya la auli ioi o la auli ia recura lungo pro kala mer ngai mai ya ire ka mo fai ngor ele ia ese fa for HRPP o mai ya so ele la se me ala e ka ngoi question observer you have no right to question ai mer nga Quero que rewind kua ma e kiro kua. Or po kala mea ngai ile ai. Ioi. Regular lunga ia le fia le sunga laude mari kua. Ele nga o me fo yo issue. Me fo yo kulanga o langa tina. O lo winga la na le wo fa mangingo ko morsi le fia o ko le ko ke o ngo mai kua. Maleanga mai o to loto. Le wo fa mangingo nga o fala. Ioi. Wa makua le fio mai o ifo ila e ala ilongo ofisiti wala ngai ofisiti lo e kele la mo siata e ja bongo ya sa no mai ya o longo wingala o mela lenga nga sa ngola i palmia mo me fasala wi e masau kele la ofisiti o longo wingala le wai lo ngai e pala ai mo ya la wa ngai o mai lunga kiro kalongo ai o nga fa pe o por kalam men ngai o le wali ya ye le wanga pa ine me ngai le mera o kupu mai Samoa a le la la ku maka pe ya por kala mala ku pa ngolo kilo ye a ko ngole ala nga lo musu ai e o mai lunga i wa longo inga o i e maua ko ro la me uma le la anu wa ya se ko por kala me ya por ka ko por kala me le la amaka ya ba ila e lo amaka nga mai ngai ka ai nga ma mangai tanga ka lo ka wai i yes le o pe wa mo se me ma pue ai ngai ka ya a ko ngulava ya wa ngale ngai e pokala me ya o ko masabea ya maskama o tulai pa faftai ya mangai o ko wa ya kulisi ngale ngai o ko ele lo a ko la keli ya ma so ngai ka kale kinga inga ngai ka o a inga ya makau a inga il me ngai longo inga o makwa para ayari ka mai lunga ya o yari ole etasiar ma fuanga ele o se tele e sa o le no in a way lo fa auto tanga lo te lo loto ai ia or ma fuanga le sauilunga ya ke ua fa mangalo o pese se sa ukala ba generally le anga le o sa ioi kasianga ma fuanga ai ese fa kula kakala wala ngai le uma ingi fa karangonga inge me angela o mumusu o mai le issue le ya ai o for kai me ko fia la ya sa mo fa nga pa lo ka va kwa e ka ka sa kwa ia nga ma ka foi la ia le ko su eva ngoi o mai lunga proclame ia ono ta fa ya tu rola ia ia ona o lola ia o tapuni falo sio ba tu fa fonga ma wala tu iyo e pe ye mawal to ai tatia ia te usala ese tele mama ai a fa fonga mai la fio nga fa o mo for ka pokala mela ngai la fo senga fele fiafi a o mo foi le mo sa no va tu te lunga mai so fina ngalo a la to fa tu vas o le nganga le yai le fute va ya tu le tu si mai to tele fa aftaia ila to laila to te sila fia le leile loto langa o le ke fa le o inga finga ngalo le kungu fa pea le fau la i o le meli e sau ya ke au ya so uma tu vasa e matua i vai o la vai se o lua e vai a koi manga i o e fama i mai o ke le fongi o ka le maunga o a inga le wa e mau kongua o a inga la e oi
Ko kiki fo ikau kakala mai a inga o ngai kulou wa ngisi o a inga o malo yo maliwaku. Ngisi. Not all. Ko kiki anga nganga mai. Lea wo fa ku fa pegi. Ko kiki fo ima poe. Wa lela vai ka anka o ngo ngei mea. A ole mele o te fai atu ai. O kere o fai aku e fio mai le fio ngai le pare mia po le fio ngai sui pare mia po le malo le fast. E o mai loa kulou e ave li mongi fa far pui pe ave pai ma le ai no way. No, that's not. A ole mea le fia i loa e kangaka. Singa upu e pa u mai le fofonga o kai kai. Le anga ole mea le iai. O le alava e sau i o mai le ikua ngai. I le la kou pe o lai ngai po o lai a mai fa loko le ngai ma fa ki nga ma kuku ai pe are. Ia afa pe o lai fai mai e loka pe sem. O sila la i ki nga o ai ngo sem. Pe afa pe o kala le. O ala fa are kai o le kungu ma tai na la tau polo misi. Ma ko ke o mai e la vea i e se i malea. Io e ma me uma. Afa apela o le sa ungeila le ala ma varvala au fa pe mai. Ele ko e kakala Samuel. Ele ko e kakala Samuel se longa e pa ele ko lokanga kwala. A le wo fa ilo fe ka ngisi ngo i kai muri ngu o ai po fa fingo Samuel ngam ko varvala au fa fo e ngai wanga fai mai lang kala ka mai kai par mia se la vea. Kusi ma ku au kusi ka mai kai par mia tio now ele se kadi. Kusi anga ile official surfa inga tio now ele se kali. La wa ave official surfa inga le kolu masinga at least 3 months to respond mai leo otherwise ole a la file ole ngo fo uma masiaka marka ka ya information nga. Wa uma ngo usavari vali ai ko ngol fa ro ko ifale official surfa inga. La wa ke inge mara po mai polo maka ka kala official ui. How did this guy? Yes. Mafu anga nga delay ye se kadi official surfa inga. Le anga ola delay mai o e mai li poker official leo. La fe ka alom fa kwa ye official leo. La wa ave ile ave. 3 months ele respond mai lava mkula nga fa penga ole a step up lo official surfa inga ya. E fa la ko reply kusi. Si. Fe ka ngisi ma ia ko fa finga o Samuel. A fa longola le ainga o Samuel. Le ngu o Samuel. Ele vangeia ngo fa longo ku lis por kala melo sunga la ko fa ku vasa nga fa kala ngo mai ia ese kasi o fa ya ka uia le au so ku lo nga fa ya var kangu io ku lo wa ia le fionga ya ngese fo i mar ko finge ro mau paulo ile ia nga makua ko kiki ya uma por kala mer ngari na matua fa se ai lunga le fionga ya rupe makasila va onga so okanga ir kamare o Samuel. A fa fonga la a inga ia o Samuelu suri ma feoi o le a inga sasu a ma le lau kele o kanga ka e alo lofa i kamalea i lea ku ainga kala e fa pea mai e ka umai e le koe kakala a o lea le isi saungoanga ar fai ngā malo o fai maia le isi kala o fai maia i lea malea e pepero ngā kala ma ngā mea pla o fea a kua i aire ki ngā o ngi kangaka a ngā ore ngofo ma fa ma liu kurou. Ya, orang ngau wakua. Iyo, orang ngau wakua. Ya, la fua ku vasa. Bola vai le fa so nge fia fira ngala ka e marfi ku vatu. Ya la fua tu. Ya, i se vai nga te sa no fai o i mata fa ma vai rungol program le vanga fia. Ya, va te la vasia ta va mai ka ko le wala mlam fai ka po kala me vai. Le po e po fe barka po. Ya. O pe o me le wa sa mai fe kala ye mai kala nga mai sa o le ya o ma kwa lai sio ka ko mo fakat kad sa o le pese ra sofiku rengu o fakat kad ya le ko ke wa kwa nga me ma sia me ye kupu mai a le fia ma wala ku se mapusanga ye pa wal me ya ka ko ngu ma ila ko ko ia le ia le keisa le sunga Samuelu ia masion korua ka ko kapua ka le kua la fai mai le fa ma fanga ngar ka ko fa lo Yesu ye ka ko au mai la o ko wa mo kia moinga awa la wa mo ma ma le au mai o ko ma fakianga ko avea ia o nga fa penga la ia le o nga sa lo ko yo ka ko lang ka ko sai ka ko karo ka ko kui le tua yo le tua la vol me mongi. Ya, la barkai me le tua ia.
o lo whakarekari pele tua i a kākou. O where koe ngā whakawha le whakawhai. Ia whai sisiro me le tua e lo whakawha sao. E whakawha lo whai ma le tua ia. A vai me le tua le ngā me whakawha ia whai a. I Samoa. Ia whiu ko kaloku whakawha fui le tua ia. E oi. Whapea le tua ia a whai ko ke le whasangkongu me kiau ia nau le whasangkongu ku fot. Ia, au se kamai kalale le wingaringia fiafi. La ngai ko ngia lau ko whai kusa por kalami. Ia, ngare whangoi ar ka usor po a le au keri whangoi kasi au ia. Ia uidea. Ia, karsia ia po whai po waa mele. Ia langa ka mo whai ngai kai whale whamsingo. Ia, kung kia o kia ko ngangi keri whongi lai paktu mai ia. Se lai bar ka po ar ngia ka kari ko por kalami. Paul mea. Ia whamangia ke le lawa le atoia asiata i lau tō whawa pia pia lau whangaruenga. Ia, maka i o ka ko paanga uma. O i la ko uma lo fia e mai mua mai ma sila mai ma whaafonga mai ka kokarame. Ia whamangia le atua ngai kula fiafi. Ia, whako pai ngā kur ngai kula fiafi asiata. Ma lau whararu ki lava o Mr. Mori le nei. Soifua. Ia, malo whaafitai te le lava tui vasa. Ia, i le nei vaenga foi o le fiafi. O so kau ki kirok pere koe mo mai se ka kou ia, o te roere o mo mai lava statou apili ai se tatou update o le apili lea ma le hearing i Samoa. Ia, ua whaamarunu foi wale pa au marisunga ia mau. Ia, ua whaisi pisi. Ia, o kero foi, pisi foi. Ia, lono winga i lea so te vaila asu e se scout po. Ioi, langa ua whaisi pisi or ka ole ka po o lunga io ya ai te rola pisist ya le uso fo i Samoa inisi o tutu ngia ma ya au le wa ma maila u update mai i Samoa ele i se update o now ele o lo la po le tulanga o lo ta o ya maybe muri lava fo i stable de fiafi ya sila tu Samoa wa mai fo i ka ko wa mo so oi ya mai to tonu o si o tato wa tunu e Samoa ia ai Samoa malau tapu inga le vanga la fiafi ia o le afa e uta le faiva ma se foi o le fa soa ma le to fa tu va sa po tu sa mau ngol por kalame le fiafi e te tele ape senga e matua le o io e fa mai foi kala a o lo makua mo ko inga kulo a o kel makua nga e rofa nga o te le o fa tula ma ua a o le fa le o atu fo i le fina ngalo to te lo le tunu iyo e fesili mai asiata se fa soa kuia ka wa kuia ma fa le wa kuia o ma to nga luenga longo puieli o le fa lu penga nga o le au fa sala la e longo puieli i pa ia o Samoa ma longo wa kui kai ka pauanga ma ko me fai nga or kakala ngo masfa pauanga nga o ma ko au vaku fa ka kia yo au kafa a kalia le ale ai ia pule aska funge le la longa sa ai wange ngalo ele ia se fa vau lava ameng i ko finga e veo tai o tunu ale mafainga fayeles ele kai o ngakinge ai ma fa vai ngai le ami o tonu le tua e nga ke racing a fo ise kai po ngisi ka nga kai le au nga kupulanga ma le au nga kupulanga la tau te tau avelava le ami o kongo le tua ia malu le fau fina ngalo le fionga ile tama ita ipale mia male langa ka ua fa pele kala sa ngwa ngala fionga mi ska nga ruenga lenga sa ngwa ma pokalami ta ilo fu i kaua pale skinga ma isala e rupe ku kusa male lu ngala lo fu yo la to fu fono fa ka peneta ia ma yo isi kai mi sole vau pe kau ku fu ile ia ai to ai le wa wo matang me foi lea ia a fai to te fa fu mai to si ile nga no por kala me ni si o taimi ia fa pena fo se fina ngalo ma se to fa le tunu o le tau moli atu e to fionga i tai nga o singa ko fa mangi nga o singa ko langa o ko o malo mo ke ko le la nga ya le ngo le haru ke fesili se kulowa o tele fesili se tuanga lai au mai ala to update wala nga lai io ai o ke fie kuri le malo e toi fesilingia ia vaenga sa auto tau tino le tunu ia matou au mai le update a wale fonga mau le tunu ulanga o ko le ku makangiolo e ku foi o le vaenga la ko ke sa ngua mai ai
O inga fo ye ko ar kai hei fa ko kanga mar ko fa sa mo. Ai a fa ma ike mai le ku ngai man tor la to fa langinga angai. A saular sa nganga le ngai or makwa ke le issue le au mai le ngai ma personal problem. Nga ole fanga I runga mar keke runga fo vela ma fo fo le ku uma fisidi. Ke le fisidi. Ai mo mialangi kadi. Oye kadia. E tali le fai ngā malo. Lala lea leina mātou wha penatu. Ia maru e whau no le whingalo. Lea ia se me o tupu e le o vāvo i se whongava. Tu vasa o lautala e lango lango le fai ngā malo le aso. Government of the day. A uma fo ile nei paia inga o ai fo iwa. Whato wha lai e ile atua ngaki koe kai kaia. Pe wha awau le fast. Pe whaatu mai se si pāki e makua le iloa e ngangaka. Po o ai lava. O le nā lava tātou te lilifa iai. Iwe, ka kou ke lango ma iai leanga e mauki ngoa mai loa. O le pāki e malo. O le pāki inga se vanga o whaingi palafu angisi ka kou whainga pāloka. Ia, e au ngā fuitonga fiti e le umi. Taurunga leo le proklame sa moa, ma whaatu mo le fionga atu I vasa. O tō whaatu I vasa ia po o le sunga atu I sa mau. Ia ilunga o le tātou whaasoa, po kalami o le tauta ia ere nei, vaenga o le fiafi, whira I le aso te au. Ai mo le rea fiafi alofa te lea tutu I vasa, whaasoi fuaina. Ia, soifua ia siata. Soifua. Ia, makio e se whaakasi ama tu I vasa. Ioi, na ona toi avatua o le tausala online lea. Ia, ale fioanga foi o si ufanga I whale lantai. E tau walunga ai fo I ale proklame I le nei vanga la fiafi ma toe momoli e tuaila o whaftai tele on behalf o sia mātou whaife au po le mātou whawhiangainga whata waita whata. Ia Samoa me se woma paanga e le ngatole le Victory Power Ministry ia po le tātou Blue TV ma le tauta iai. O e na fio atu ia fio soane le fundraising fo sia mātou o kirikiti le Strong Tower I le aso toa nai. Whaftai tele lo tō walo whasao nisi e kasil papakiu. So le ai waku uma marisui adi ima mako. Whaftai tele ma le tae lo loto. Tatu whala le so taeo. O ro se ki a mea uma. O ngisa koko konga. Le so taeo. Alo ne fiafi. A siata whare malu. Whasoi foina. Ai o te ia saina ta pua whanua o tu pua sao Samoa. O le anta o toia le lafia lalo o paia o Samoa o le atunu tofi. A wai le aise tufunga whaafia lima mai ea. Na te toi ato fuli ina wha le atoa o mamalu. Vai vanu ma le tifatoa. A wā o Samoa o le atunu tofi e le taliola pe talatau pe o tonga. O le fale foi ua so o taiao lo na atuao mai tulutulu I tau. Tulou. Ta o to ia wha maene le tairo loto I to o le motu saa. Tama mtua, te nane le usonga atu mua mapule. Pa ia mai le one le uftia I le tai sama. Au wha nae lupe le la, se ia pa ia le one sina o na whanua. E lona tai ula, e na ua ifo, le taula umea, a o ala le mafua li I lau wha sausaunga Samoa. Tu lou na lava. Ai wali lifa nei pau o le fale tautu o manaia. Au te whai tete, ma lie ai, ma au seu, ma lu lupe o le foanga. Ma au whatu lou I le fio o lau fionga I le au mamalu o le malo. Tuto tasi o Samoa lau fionga I le tuia ana, tui ma le lifano, va le toa swa lau vi le lua, ma lau masiofo. Tu lau fo I le fio o le sui o le fono o sui tofia, ma lau fale tua. Lau fionga le ma mero pati, tu lau le fio o lau fionga le tamaitai pa le mia, ma lau ka peneta. Fa pe fo I le fio o lau fionga le fonga fitalai, ma le pale mene o Samoa. Tu lau na foi, le tafatolu fa taua ngai o le whainga malo. Tu lau le su o lau sunga I le taitai fono, e ka le sia ke risiano so fatasi I Samoa. Ai le whangaloina foi le paia, I le ainga sa le vi, so se fata fai taulanga, o lo whanono manu matatalo ina ia sa mai manuia mo Samoa. O pa ia na o ainga matama, o tama fo I mainga, leo songa I atu mua mapule I tu au mala taua, ainga I le taima le vaa o foneti. Ai tai nane fo I pa ia whatao to oto o le motu I sai,
Wa le afia o sua ma le vai whanua. Fo mai tulangi sa ole masale au mua ma le launiu na sa e lua. Ai tainane fo i pa ia o le motu sa wa le afia o fa le tui ma to o le fale ula. Ai tainane la au na motasi ma upu le manua tele. Ai ave ia le nei a vanoa mātou te wha sila tuai le ava ma le wha alo alo tele te tauai. Le wha moe moe o le nei nuu o si ufanga i whale la tai e ala i lana sa ili ngā tupe i le mātou tau sala online. Mo le fia wha mai aina o la mātou whale a o ngā fau o lo fau si aina nei. Ai le ngata i lea o le fia wha atoto ngaina wā se ano whale mo alo ma whanau o le nei nuu. Ua le toe saunga le mū le whale a onga tuai ma le nofoanga o lo iai. Ono o swinga ma ele ale o le tau. Wa whaina ngō fia i le sami mamala wha le natura. O le nei wha moe moe o le a wha taunuina i le aso whareile, lua se fulu wha o me, lua afe lua wha, i le itu lai se fulu ma le lua i le aoli, i le valu i le pō. O le tangi a le pū mate, i le fia maua se fisosoani. Ua le maa fo i le mativa, ua mātou talo sanga ina ai sa o tau fisosoani e ala i lau foai, ma lo ao ma fola i tupu matamali, tama whanau uma le a fio anga o si ufanga fale la tai, le paia lava leo le tolu ma le la au na fausia, o le paia lava leo i le ainga taua ana ma le la tūtama whaapea le mamalu i a fale la tai, i so se tafo le lalolangi, o loo e maua mai ai le nei whaase la launga, ma tau wala au watu foi ma le whaalo alo, i wō mae ma sani ma paanga le nei nuu, a whiwhio mai ma tala mai a ao, tātou patipatia le wha moe moe o le nei nuu, o upu lava e whai so se Israelu, o whea lava e au mawai, e susu e lava le wha malama mai e sila mai i lau nuu. A o la le tusi, e sili le manuia o le na te foai, i lo le na te talia. Manuia tele lo tau walo whaiva i o tau wala uina o whea ngai ai, wha manuia le atua i la o tau foai, sa inia e le tolu ma le lau na fausia, le perestene ma le komiti o whea ngai ma le ngai luenga, wha aftai.